Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 15, versikulo 18. Ti pungtot, patauden na ti riribok, ngam ti anos, yag na ti kapya. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Kitaag man iti sarming, no bagay kumatlaang ti make-up ko, kan tinalabaga a lipstick ko. Ay na, bagay mo launay. Nagpintas ka to, May. Mayat ngagpay sa daytoy. Kayat ko, Elma. Adapay lakok dito'y apulbos, ay broken lotion, apagpapudaw. O sige, gumatangak na rod. Wen, masapul nga agpapintas kamot Di kag danag, ikan ka iti discount. Thank you, Elma. O, at iti sangaribo, kita amno umanay. Umanay dayto yan. Atoy, kompleto amin tilinaon dayta Miriam. Ay, kamo dyanan na. Nakagatangak matlaangan iti kastoy. Nyaman tayo ginatang mo, Miriam. Ha? Mutoy na kita. Kastoy ti rumbong kadagitoy. Bart! Ay, sus! Apay nga impaladaw mo matan iti tawa dagiti ginatang ko. Unay ka matan. Sayang ti kwarta pinanggatang ko iti dayta. Makapungpung tutak nga rod. Anya? Nagkunaaya gumatang ka iti pagpapintas. Jakayat. Bart, Anya ti panagkunam iti bagim. Balasang kapay. no di mo kayat, ibagam ko makanyak iti nasayaat. Saan nakastangag pungtot kalatan? Makaawatak mat ka. Sige mayat, Elma. Di mo unay laklakkuan ti asawak iti pagpapintas, wen? Apay ka di manong Bert. Agsipod tamok ang makadadal iti rupa day talakom. Ha? Kanimot Miriam, agraraman. Kaya't namayt, isupay day ta paggasgastusan na. Ni, anya kumakay ti basol ko. Aglaklako aklaang mat. Jak mo't ipilpilit. Ay, ada! Apay nga gila ko kay tikasta. Ti ko mailako, dagiti makmakan. Di mabsog pa iti gumatang. Apay aya paritan dak. Di aglako kayo mat no kayatyo. Ay, sumardong ka man! Sumbatan nakpay lang, nay. Uray babae ka, tutupang ka. Ipulong kay ti asawa, Di mano. ura gipulong ka! Sa anak ang mabutang ka ni Miriam nga asawa! Tinasaya at Miriam anak ko. Likli ka mo ti gumatgatang kadagita pagpapintas. Agdigos ka laangan, husto daytan. Sa anak matkat anaesam nga agpapintas, nanang. Kayat kula ang atulungan ni Elma. Iso agim matangak itilako na. Naklaatak nga rod. Tanagpungtot matan adagos ni Bert. Kat impala daw na ititawa dagiti ginatang ko. Ala, bay amon. Pasensya amon ti asawam. Anya ngay nga ron. Kastamot ti aramid na. Wan nanang, jakon gumatang pay. Umanayan ti sabon apagdiramos ko. Nasayaat. Narigat aga pa kayo laang nututupam di asawam. Wan nga rod nanang. Ngamin ipilit na ti amuna. Isulaang tinalaing. Ammom anak ko, sika ti kanayon amapan makimisa. Sika ti sumsumra kiti simbaan. Iso asika ti rumbang amakaawat iti ugali ti asawam. Kandi mo liwayan nga ikararagan, tapno agbalbaliw anak ko. Sa dino ti papanam kat Rabin, Miriam. Inak ijay turod, taadda signal ijay. Awagak ni nanang. Nga uray Rabin. Nalipatak ngamin nga inawagan itay aldaw. Taimbilin ni Mrs. Go kanyak idi aldaw, idi napanak na kitsyanda. Nga ibilin ko kano kininanang, amang ipan kano itinatang, tagpas ganda ngamin. Nagado dita paggatangan da. Nagtulag da nga rudan, amang ipan to ninanang itinatang itiday taapas ganda. May mayat kano ta presko. Di ka pa ilang arod mapan ijayan ni nanang. Masadutak, adayo ije balay da nanang. Inaklaangan di ta turod taawagak. Sige, umunakan ang maturog. Angem Rabin. Awan nga road signal dito'y balay. Mala, rumwara kon. Nalipatak mat ngamin ti imawag itay aldaw. Sabay nagsipngat dito'y turod. Umawag akon, tabumabaak adagos di tabalay mi. Miriam, sika ka dinay ta.
Ha? Ay, uwan. Siyak day to eh. Sino ka kadi? Ay na, siyak ni Pakito. Ni, may kamat dito ito, Rod. Ay, rab-rabiin. Uwan. Kunaklakit din no asino itay. Si kamo gayam Pakito. Agpada tamot gayam tiranta dito'y turod. Uwan nga, Rod. Sige panawan ka pa, Miriam. Umuna akon. Urayan na kun. Tapno Ah? adda kadwak abumaba. Mabutangak amin. Ay na, awan al-alya dito ito, Rod, Miriam. Ang mala, urayan kan. Agyamanak Pakito. Mabitak laan. Ay, agyamanak ta nakaawag ak matlaangan kininanang. Saan pa'y matgayam ang nakaturog ti asawa? Nakaigamat iti baso. Siguro, umin-ino. Sumrakakit din iti salas. Miriam, Apay ka di akas lang makapungtot ka, Bert. talaga makapungtuta. Bert! Apay matan nga imbarsag mo ti baso iti datal. Saan nga imimay dito ni Bert? Ay kay napananan nga ay. Napananan ngay ngagpayso. Alas 8 iti bigat. Diyak matan mauray. Mga noad na dita karo ba tayo? Apay nga bahin, nagapa kayaw? Saan matkit di tatang? Ang kalaat-latan nga imbarsak na ti baso iti datar. Ano ya? Ay, adaman na kasurunan ng aruda. Makapasuron. Awan mat ti dakas nga inaramid ko. Wala, ano sa mabagbagan ti asawa, Miriam. Damagam, doon niya ti makagapaw no apay nga agpungpung taot. Sana basta agong itlatan nga wang gapo na. Wan tatang. Nasayanta nasabat ka dito dalan, Pakito. Apay, Bert. Ni, nabartak ka. Saan? Amok ti sasawag. Anya? Awisan ka nga ginaw-minton madamdam, ha? Anya? Umuna ka na dyan, tersina dyan laot, gawid ha. Indak mahalay ito karta. Uray nagtag, sangot ang ginumiti arak, Pakito. Pasensya kan, Bert. Sana nga umin-inom iti arak. Agbiro ka lang niti sa bali akadwa mo. Nasayata, daka dito'y balayo, Pakito. Inyag kunti arak dito'y ayan mo, tag, sangot ang ginom. Anya, ang kuha, Bert. Ada na patag-apapanak ita. Itong kwalangan. Kaduan na kuno. Bert, pangasim ko mamata. Saan ko mamata kasta? Pilitin nakit din. Di mo gayam kaya. Ne, apay nga akinabil nak, Bert. Nagsakit din yung ginggo, dinanog ni Pakito. Di malasit din. Idarom ko na dyan, Pakito. Sige agdarong ka. Tamakita no disika ti ungtan ni Kapitan. Anya? Nagkuna nga min apilitam nga uminom jay tao. Tidakas na kinabil mo. Kan itipay mismo abalayda. Sino mo ti sana makapungtot no kas jay? Damagag man kan ka. Anya nga min ayat ti kapungtot mo. Da kayo ka ni Pakito! Ti kunayo, di kayo nakita adwa ka ni Pakito. Anya? Lawlawag man ti sasawam boy. Iso arimwar kay dinaminsan arabi. Tanagsarak kayo kini Pakito iji turod. Buisit kayo. Makilalalaki ka? Saan apod no day tamboy? Kinapudno na, nagrana kami laang kinipakito ijay turod. Awan dakas nga inaramid mi. Agsasaw ka itipod no mo saan? Nakapapayin ka! Agdamag kapay ngamin nga umuna, sakbay nga agaramid ka itimadi. Itikas na, saan ka may sagmak? O, anya nga ita? Nadingitak Tata Elias. Tabinalas ko ti manugang yo. Di kagda nagbarok. Tadyak ayo na anti madi nga ugali na.
Naanos ka nasayatak matatao. Ang amno kas jay, basta kabilin daklatan, ay jak matitulok tata. Ay, katun, mat. Ay, jakman amaw ka ni Bert. Planok nga ron nga agdarom kan ni Kapitan, tapno agnakam ni Bert. Ah, Kasla sa anak ngamin amamati, aday jay laang tigapuna kinabilnak. Jak laang pinagustuhan nga aginom kami, kinabilnak kit din. Ay da, madanagan ak Elias. Ang mga nuidarom ni Pakito ni Bert amanugang ta, kat pagmultaan da iti dakkel agatad. ay, day tangaron ka it. Saan mat nga raw na mabalin ang makibiyangak. Ay day ta kat ipagdaksan na, no ti may sa tao kat kanayon nga agpungpungtot nga awan gapgapuna. Amin tayo matkit day. Kahit saan amaliklikan ti panagpungtot. Ang no awan umdas nga anos ti may sa tao. Ay, day ta ti pakaisagmakan na. Tinasayaat, inakasarita ni Miriam. Masapul ang maariglaw ti saan ang nagkinaawatan da Bert nga asawa na, ken ni Pakitaw. Tanakababaen, Elias. Mala, ingka nga rudan. Kasla mabayin ako. Ngagparangpay ka ni Pakito. Anya, Nang runa, kit awa magam kinapudno ti atap ko kada kayo. kasanon no idarum na ka. O, di nakarkaron. Kunam lamon o sino ka nga agsasao. Anya ti amok ngay, nga mga nagpaiso nga da relasyon nyo. Anya, ay na, makaamu ka man laangan itibiyag mo. Nagalas ti ugalim. No kasta, nagkinabil kayo ka ni Manong Bert, Pakito? Nakigtutak nga main iti panangkabil na kanyak. Tinutupamlakat nga rodan day at tao. Anya nga ron ti planom ita. Planok nga ron nga idarom. Nagbaliw ti pangadang ko. Urayak laengen nga umay dumawat iti pamakawan ko. Kasano ngay, no saan mo ang mauray kan kuana day ta, Pakito? Okay lang kanyak. Ang no bilang taulitan naman ng tinaramid na. Talagang idarom kon. Ay, sa bagay, kunada nga rodan, nasaysayaat no palabasam tinagkurangan ti padam at tao kan ka. Una. Ay, baliwan taman kidi ti saritaan ta. Ti maipapan ka data, ti kayat ko apagsaritaan ta. Anya ko matirumbang apagsaritaan ta, maipapan ka data, Pakito? Maipapan iti panagkalay sa ta, iti kabiitan a panawan. Ha? Nagkalay sanda Pakito kan Elma. Awan mat siguron ti mako number. Jaklain pagarom nga agayan ayat da magayam. Iso nga ita, sarda nga mun ti panagat-atap mo kada kami kin ni Pakito. Kunakano awan nobya na. Kinapudno na nabayagan nga agayan ayat dakin ni Elma. Iso abid dot ti panangipapan mo nga da relasyon mi kin ni Pakito. Nasayat kit de. Tamapadasan da may da asawa na. Tinasaya at mapangkamakimisa, tapno makisayan ti mading ugalim. Makitan to Ada pa'y naski na papanak. Bart, hintay makimisa. Ay, hintay maminsan tatang. Ada pa'y lang amin aramidag. Diyak pa'y mo nalpas ti trabaho. Ay, kinapudno na. Awan ti trabaho amalpas. Kanayon ti panagtrabaho tayo. Ala, isardeng mo pa iladay ta at trabaho ta hintay makimisa. Ha? Sige. Sumurutak man la kada kayong tatang. Nasaya, tanakaw. Ado ti aldaw. Mabalin mo to nga ituloy, dahi tayo bagbagam at trabaho. Intay kit makimisa. Kasapulan tayo, ti pamaregta ti apo. Ay, kabsat Pakitaw. Pakawanin na ko ma. Pagbabawyak ti madingay nararamid ko kung kaiday. Agyaman na kabsat. Tanauray kumatlaangan, ti panagkidaw mo iti pamakawan. Kat di kagdanag. Tay di pay laang, napakawan kan.
Agyamanak kabsat pa kito ha. Idi pa ilo ko ma, nga umayak. Tay babaon nak ti asawa nga umay dumawat iti pamakawan mo. Nga mabainak. Ngamit ha, agyamanak ta naaramid ko mula ang kabsat. Pakaragsakak mo ti mamakawan, Bert. Kahit agyamanak, tanaka amiris kan. Oh, kasla naragsak ka ina Nagkapam ka di ba? Ijayan da pa kito, bakit? Kahit nagasatak, gapot na pinakawanak. Nakaimimbaga talaga kanyak ti Diyos. Agyaman akbet. Tasi kamot laang tinakapanunot iti dayt na. Idijak pa amo ti Diyos iti biyag ko. Aminak, anarigat ko amay balikas ti pakawanan. Ngem ita, itinagan ti Diyos. Dawatag apakawanan nakmayat, bakit? Napakawan ka, lakay. Ket agyaman tanalaw-lawagan ti panunot mo. Ti Diyos tinanglawlawag kanyak, bakit? Di kagdanag. Jakton ulitin ti kasjay. Nang runa ita, nga namamu kon iti biyag ko ti Diyos. Kendag iti sasauna. Makunak ang makaawatak itan. Kunana iti Proverbio 9, versikulo 10, tapno agbalin ka masirib, umunapay nga agdaydayaw ka asibubuteng iti apo. No ammom tinasantuan, addaan ka iti pannakaawat. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Samir Chanfing. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panangtarabay, nainbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Hintay basa ti Exodo Kapitulo 22, versikulo 22. Diyo iroroman ti uray siya sino man abalo wano ulila. Papagayam, hintay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Brando anak, si kapay lang ti makaamo kadagiti kakabsat mo dito'y nang runa ni Boy. Ang mga nutila man nun papapanan na. Unanang, sa dino ka diti papanan nyo, sardaman. Mapanak aglaba di tabalay da Mrs. Cruz. Isupay ti tangdan ko. Kaano kayo ngay asumangpat? Ang mga no pasado alas 9 ton anak. No makaluto ka, mangrabii kayon ton. Kalpasan na, paturugan yun ti buridag akabsat yo. Unanang, Di kayon agibat-bati iti makana para kanyak. Taijayak ton amangan. Ada inta da Mrs. Cruz kanyak nga itlog ti manok. Naluto dagitan. Isunton ti balunan nyo inton bigat amapan agiskwela. unanang, Sa isayatan nyo ti agiskwela ha. Tapno saan asayang dagiti balbalunan nyo iti inaldaw. Amuyo met no kasano ti rigat ko nga inayo. Manipod idi natay day di amayo. Si siya kon ti mangisaksakad iti pagbibiyag tayo. unanang, amumiday ta. Agmay sakay laeng. Gaputawan ka bagyan nyo at tumulong kada kayo. No saan ko maanagsakit ken natay day di amayo. Ada ko makaduak ang mangisaksakad iti pagbiyag tayo. Agan anos kayo kumaan, nanang. Di kagdanag. Tainton dumakal kami. Tulungan da kan tumat. Ay, agyaman anak ko. Mala, ingka agiskwelan. Anusan nyo ti balon nyo? Nakaturugan ti buridak nga anak ko. Itrangkak ti ridaw. Tainak gumatang iti bagas. Igatang kun titangdan ko ang naglabay di rabi iti balay da Mrs. Cruz. Ay, sapay la ko ma. Ta saan ang makariing adagos ni Boy? Kaslanang ko itay, nga agsangsangit ti buridak nga anak ni Soledad. Tinasaya at ingkakitaan ti ubing. Sigurado,
Pinanawan man ni Soledad ti anak na. Anya ko matibibiyang ko dita, no di na mabantayan ti anak na. Syakit din, timang bantay kan kwa na. Ay, jak kayat. Isu kat amabain ni Soledad, amang italagkan ka iti anak na, takastaka. Kaslasaan ka mat anak iti kastang aramid mo. No kayat mo, sikan ti mapanmang kita. Adda aramidok. Anyan tulangan ti kunan ni Soledad, no baybay anta ti anak na. Ay sus, bayam dita. Sumardeng tumilaang nga agsangit, inton sumangpet ti nana. Una yan ti aramid mo, si Soledad. Manang Perla? Dinakawagan iti manang. Taawan ti ipag ko akaskan ka. Ha? Manipod na balo ka. Kanayon kan arumwar iti rabii. Wano saan? Parbangon. Anya? Baybay ang matanda iti anak mo. Sana po no day tamanang. Agtrab-trabaho ak para kadagiti anak ko. Anya ti amok ngay. Amangan no makisinsinnarak ka dita iti lalaki. Bumuludak man iti bagasyo no adda, Tata Matyo. Adamot kit di Soledad. Manwa kilo ti buludang. Uray 5 kilo laang, Tata. Sukatak to inton makagatangak. Ay no kayat mao, umay ka no bigat. Nagdalos ka dito'y paraangan ti balay. Tata? No madalos am lakit de iti lasod ti 2 nga oras dagiti ruruot. Umanayan akasukat ti binulod mo abagas. Tangay, awan amo ka pangalaki ti pagbayad ko. Sige, mayata kon, Tata. Umayak to agdalos. Sige, tapno makatulong akmatken ka, Soledad. Ay sus, pinanawan manen ni Soledad ti anak na, badong. Napanan na ngay. Sigun iti nakakita, adda kano ijay balay da tatamatyo. Anya ngay ti araramidan na ijay. Diyak manam mo. Manipod na balo. Saanen nga agtalinaed di takalapaw da. Siguro, agsapsapol iti lalaki. Si Kahamat Perla. Tila ibagbagam kan ni Soledad. Ay, piman, tanabalo ni Soledad. Kailiw na siguron ti asawa na. Anya? Iso apasaray rumwar iti rabi. Wano saan, iti parbangon. Ay na, di mo kunain. Akas tatigagara na kan ni Tata Matyo. Anya nga iti ammo tayo, kat balo mat dayjay alakay. Nanang, apay ngagsangsangit kayo? Ne, adda ka mat gaya man anak ko. Sa anak nga agsangsangit. Napuling anak laeng. Saan kayo ngaglibak? Itay kayo pa'y apinalpaliiw. Ku ang amin anak. Nangag ko amin as sinasao ni Antim a Perla. Anya? Nagalas ti pa nagsasao na may papankanyak. Nanang? Numabalin ko la kumabagkatan ti kalapaw tayo. Tapno iyalis kun iti adayo. Tapno madayo ak iti karub akas kan kuana. Kapo takas tantar arami den ti pagmuken ka. Baybay amatan ti bagay, Soledad. Ay saan? Di mo itulog. Nagruna katanda anak mau. Kas lang amin awanan sir serbik pa'y nga agbibiyak, Tata. Mada. Nagruna ka dagiti anak mau. Tikit di aramidem. Agpukis ka. Agbado ka itinasayaat. Tata, Saan agapaw, tada parikot mo ke baybay amon ti bagay. Ibagakan ka da ito ya. Taim bilang kamatay nakasla anak kao, Soledad. agyaman ak, Tata. Kasapulak at talaga ti pamagbaga kanyak ti maysa nga ama. Uwen, aramidak timbagayo kanyak. Nakita yung ka din ni Soledad, tatamatyo. Nagpukis man. Amok. Apay aya. When takas lang amin agpaspasirpat manan. Anya? Sa bagay, nabayag matbasitan anabalo. Ay, piman abalo. Perla.
Irurumun mo man na ni Soledad kapot may sa abalaw. Saan mo, tata? Ibagbagak laang ti mapalpaliw ko. Ay maditikas ta. Kaputa nakitam arumuar iti rabi kain parbangon. Ibagamaw nga daaramid na, ha? Tata, Ay na marigrigatan jay tao ang mangisaksakad iti pagbiag da kadag iti anak da iti da iti kasinsin mau. Imbis at tulungan, iruruman mo may. anya? Lumahay akon. Kahit napanunot ko nga ipaaywan ka na kayo ti garden me ti anak ko. Napia nga da anak mo may sabaraw. Ison ti katulungam. Agyaman tata. Makita kahit kaslamet ken kakagaget ti anak mo. Iso amamati kadi yun to baybay ti garden. Di kay agdanag tata. Aramidon mi ti amin akabailan mi amangaywan iti gardenyo. Agi amanak. Ada mabasit abalay ang mabalin nyo ang pagyanan. Tapno di kay marigatan, solidan. Kasla pumimpintas ka, Soledad. Anya? Wano, talagang addamang papapintas kan ka lalaki. Sa bagay, barang addamat makasirpat kan ka nga oray lakay. Tinapatag baknang. Aglablabos kan man ang perla. Apay akas na ti ibagbagam kanyak. Gapo ka di taamom abalo akon. Oh, saan kit dinakas na? Nang runa, kat nakaar-arjud ka itan. Sardangan na kon man ang perla. Ta saan nakapakpakanan. Anya, tanya ti pagkunkunaam iti bagim. Sika ati awan babain na, kunamlan no asino ka, idinto ta umut-utang kayo laeng mat iti kanan nyo. Sardangan na kon. Ta saan asika timang pakpakan kanyak. Nanang, dito'y tayo langan bakante abalay dalolo matsyong agyan. Panawan tayo, ti kalapaw tayo. Wan anak, kastamot ti aday ti panunot ko. Sana bale, tamayat mo't dito'y. Una, isumot lang. Sulardaan ti perla, tinakaipatakdaran ti kalapaw tayo. Ipasnat tayo laangan ti makitrabaho iti garden ni Tata Matyo, anak ko. Una nang, mayat ti apit da dito'y agarden. Kat sapay la kumay ti apo, tabindisyonan na dagiti mula tayo. Iti kasta, makalungaw tayo mat. Sapay ko ma, anak ko. Maya atay nagitain sangpet mo nagduduman at natang Linda, anak. Nagapo akit ayan danana Soledad. Mula dadagita. Ay indag saya atay. Ay nagmaya ti apit da. Kunak tumay. Nagagat da. Ado a klase tinatan kan prutas ti mula da ijay. Ay kasta. Ay nasaya at nga ron no kasta anak kau. Kasta ati kayat kau. Nalaing agmula ni Manong Brando ngamin. Ay pudno day ta. Ay nasingpet pay. Ken natudyo day jay iti inada. Kasta ka di, tatang? Nadlaw kaw asaan pa'y ama nagpasyar. Trabaho lang tangay naldaw into na rin na. Wen nga ro, tatang. Isu ako nak. Aging ga iti kayat da. Isu dalatan ati manggamulo iti garden ta. Ne, apayin nga'y bagat. Maulawak matan. Itay pa'y bigat akas to'y ti marikriknak. No kas nga rod, ipandakan iya ospital. Saanen, di kayag danag. May katumat lang dahito intun madamdama. Amang ano dadakas ama pasamakan ka lakay. Di kayag danag kunak mat. Kabalak dahito. Sige,
Mapanak man pa'y di talikudan. Kayat ko, Jay. Sige nga, Rod. Dito ikapay, tainak mang kita iti mabalin a pangiluganan kan kaamapan iya ospital. Kayat mo man no saan, talaga nga ipan ka iya ospital. Kasta tinapasamak kan ko, ana, tata. Nadanon mi anak kaidda di talikodan ti balay. Takuna na akay kayat na ti agtugaw ti tata na lamlamis. Yung kasjay matan tinaabutan mi. Inpan mi di ospital. Ngam talagang awan. Ay, aniyan. Nakasaksakit na ito anak pasamak, tata. Kasano kami kadagiti anak ko. Ket ikagumaam asawan mo nila kay mo. Kasano nga taitan. Agbalin ka na, Tipker. Nagruna ta danak mo. Awat di mabalin tayo, tatalaga di talaang ang tinaykendeng apagpatinggan ti bihag ti asawam. Kanya nga ron ngay. Amin tayo kat di tamot ti pagturungan na. Day talaang, tay muna nila kay mo. Kasano kami kadagiti anak ko. Kasano kami. Natayin ni Badaw nga asawa ni Perla, Soledad. Ha? Anya? Maitabon ka naw, kalpasan ti talungal daw. Agyaman nak iti panang ipakaamuyo kanyak tata. Mapanak tumat. Muwen, tauray kasjaykan ka ni Perla. Ingkalat tamot dumaray iti panakaitabon ti asawa na. Tapno awan mo't makunkunana keng ka. Uwan tata macho. Di ka agdanag. Sa anak ang nagimula iti sakit tinakam kadakwada. Nasayaan. Total, awan mo't kinapudno na ti amin asasawan na ken ka. Brando! Gusto pa day tar aramidam. Umay ka pa'y agina na. Ha? Linda? Sigamat gayam. Umay ka. Ading niya ko ang merienda. Agmerienda ka pa'y biit. Nakababain pa kan ka, Linda. Si kapayin ti imay dito'y anang yag iti merienda. Awan ang yaman na. Basta sika. Anam, madanaga na, Linda. Huh? Dudwa talang dito'y. Awan ni nanang. Ura ni tatang mo. Napanda na kipamunpon. Man ano ko ma. Kat agayan ayat tamatan. Amangan, no ada makakita ka data dito'y. Kat maamuan dati pudno. Saan na bali? Tagpay sumat. Sa bagay, gusto ka. Awan matdakas nga aramigan ta. Adda kayo matgaya man tatang. Kinapudno na. Itayak pa dito'y balay, anak. Nagawid ak adagos, kalpasan ti tabon ni Badawng. Ha? Sa dino ka di tinapanam itay bigat. Kapay nga itakalaang. Ay, kwa, tatang. Nagapuak ayan ni Brando. Napanak nagpasyar. Ay, agpuno ka man kanya. Ada nagkinaawatan niyaw ka ni Brandaw. Kwa, tatang? Sa bagay, kaya kau ni Brandaw ngagbalin na manugang kau. No, bilang agpaiso ti atap kau. No iba ka kada kayo apod no ti atap yo kada kami ka ni Brando, tatang. Agungot kayo kadi? Tatagasawa dagiti anak ta Soledad. Ited kun kadakwada ti may nga ektarya gardin kau. Kat manipod ita. Kabukbukudan dan nga agasawa ti amin ama imula kan maapit iti gardenda. Kat pagyamanak unay. Nang runa kat kastuyak mo't. Awan apulos ti maited ko apang rugyan ni Brando nga anak ko. Di mo ko na inday tabalayan. Di kinagagat ni Brando nga agtrabaho. Iso ti punan na. Tapno agprogresaw ti biyagda. Ay, sapay la ko mga rod. Tanasalun at daakan ka na yun.
Kumusta kan? Ipagperla? Kastoy lata, Soledad. Kinapudno na. Maikawa ak gapo iti kaawanan ti asawak akatulungak. Ipag. Marigrigatanak amang isaksakad iti panagbiag mi nga gina. Kastoy gayam ti karigat ti mapukawan iti asawa. Pudno anarigat. Amok da ita. Gaputa na padasak. Kat ita, tabalo ka matan. Kan naulila matan dagiti anak yo iti ama. Maawatan nakmat siguro itan. Pakawanan nak, Soledad. Daytoy siguro ti supapak ti kinadakas ko idi kada kayo nga gina. Pakawanan nak ko. Di ka kumagsangit, ipagperla. Kinapudno na. Nabayagan nga awan kanyak day, chay. Kan may sa, jak ugali ti agimula iti sakit tinakan. Agyaman nak, Soledad. Saan akas laka na ti mapukawan iti asawa? Ngam aganos tayo. Kang runaan ti amin. Agkararag tayo iti Diyos. Husto ka, Soledad. Katagyaman nak, tadi ka nagimula iti sakit tinakam mo kanya. Ikari, agbalin akon anasayaan. Gaputan na ka amiris akon. Di ka mang pasakit itirik na ti kaarrobam, tati Diyos, amo na amin agaraw kan panunot mo. Tulungam kit di ni kaarrobam iti kanito ti pagkasapulan na, tapnos supapakan to ti Diyos ti kinaimbag mo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok dito programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ilyesya Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 28, versikulo 25. Riribok ti pataodan ti kinaimot, narangrang ay ka no agtalak ka iti apo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ne, si kamat gayam, Loida. Kwa, umayak ko maumutang itila ko yung abagas na mabalin. Mano akilo. Oray may sakaban ko man mabalin. Bayadan min tumutla ang adagos. Apaman ang maawat nila kay ko ti sweldo na. Apay, ayan ay ati asawam. Napananggad iti San Fernando. Katsyak pa'y lakano itati agdiskitar iti kanan mi kadag iti ugbing. Sige. Mabitlaan nga rod. Taisaganak, tibagas nga ututangam. Agyamanak, manong Dani. Nagkunakan ka nga ipautang mo ka ni Loida mamirmiraot tila ko tayo abagas. Ay na, agata, bakit? Pinautangak, takaasi damat. Awan bagas nga iluto da. Problema da daytan. Ingkasingiran. Ay na, anya ka kadi aya. Urayim laeng. Tainton katapusan, agbayad dan. Pangalaan da ko maiti pagbayad da? Ay, lugyan dala ang tinegosyo dagita klase ti tattao. Huston. Sige, tama pa na kon iti trabaho ka. Ay, mabitlaan. Mano tinaglakwam? Insurat mo ka di matlaang? Wen. Dayto lang tinaglakwam? Nagbasit. Dakdakkel pa iti impautang mo ngam tinaglakwam? Ay na, di mo amo taglako, Dani! Bayada mon kanyak tinutang mo abagas ka ni Dani, Loida. Ha? Kwa, di lang mabalin nga iton katapusan nga agbayad, man ang agata? Nagbayagan?
Umutang ka. Ta iso ti ibayad mo kanya. Ay, Nasirib ka mata niya. No makita yo ani Dani ti agbanbantay iti Stormy, alisto kayo ang mapan umutang kenkwana. saan mo't? Naira na laeng. Bayam tapadasag ti umutang iti kwarta. Ta ibayad ko. Nasaysayat pa'y. Loida, pasensya mo ti asawa ka. Saan ngamin ang makaawat? Parikot ko lakat nga rod no pangalaak iti pagbayad ko. Mabit lang ha. Antoy. Pautangan kan, iti pagbayad mo kan ni Agata. Bayadam to kanyak, no andan kwartam. Agyaman ako unay, Manong Dani. Talaga naimbag kayo akaruba. Awan ang yaman na. Pakaragsakak mat ti tumulong iti padak a tao. Dayawag ko unay ti kasta akababalin nyo, Manong Dani. Talaga akong kontraan na kanya, Dani. Apay ka di manen. Ti kunam, jak nakita ti kwarta nga inyawat mo kan ni Loida itay? Mas Mas daawak matkan ka. Imbes asyak kumatitulungam nga agsingir iti pautang, saan mat takas lapay kit din isakit mo ni Loida? ay na, bakit? Saan ka mat ngamin ang makaawat? Kan maysa, saan ang nasaya ti agim imot? Nang runa, kadagiti agkasapulan iti tulong. Jakmat ko naan aditay agpautang iti pada tayo a tao. Ngamket di, pilyam mat ati papautangam, no sigurado matlaang ang makabayad dawon no saan. Kada ka din ni ka nakandanay, Agata. Apay manan ni Dani, ulit agtonyo. Kwa. Ay, umayak ko maumutang dito'y istoryaw. Ha? Uray siya. Umayak ko mamat umutang iti uray kwarta ko ma. Ay! Awan ti maipautang ko kada kayo. Ah? Saan aga po takabagyan nyo ni Dani nga asawa, kat umay kayo ket din umututang dito Stormy? Umay kan tatapon niyo. Pumanaw tan dito'y. Naimot-mot day tatao. Anya? Naimutak? Ay! Uray anya po iti bagbagayo! Saan kayo apautangan? Anya ka matan bakat? Ibabain nakmatan kadagiti kabagyak. Jak mas daaw no isakit mo dagiti kabagyam Dani. Tapod numot, nalaing ka nga agpautang kadakwada. Saan abali ko man no agbayad da adagos? Agata, Para kanya, awan kin nabagyan no maipapan iti kwarta. Kan naimutak no naimutak. Amok nga awan pangalaan da ngamin iti pagbayad da no pautangak ida. sige. Pautangan ka iti utangam a 50,000, Loida. Agyaman ak iti panagtalak yu kanyak, Manong. Adan pagpuunak nga aglako. Amok ang mapaduras yu ti store nga ilokatyo. Wan, Manong, talaga apadur asak. Sige. Kat inutam latan abayadan ti utangam. Tapno saan ka amarigatan. Agyaman ak unay, Manong. Talaga saan kayo anaimot. Tumulong ak, nulakat adda. Ngamnuawan, pasensya. Agyaman ak unay, Manong Dani. Umay ka tiyanda. Agtugaw ka dito'y salas. Tairwar ko ti impaisaganak iti asawak ang meriendata. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman na manang. Bakit? Umay kayo dito kusina. Naisagana kong timakan. Ay. Mangan tayo pa'y. Tanay, pangaldawan. Ay, kasta ka di? Ay, sige, mapantangarudan iti kusina tiyanda. Sige manang, tani mariknak matan tibisin ko. Ay na, nagdakkel gayam kan nagpintas ti balayo. Saan mat? Da kayo ket di tagpada nga da iti Amerika dagiti dadakkel mo. Sigurado, mansion pa'y kit din ti balayo. Medyo manang. Anya? 50,000 ti impautang mo iti dayja Aloyda? Kalkalabanan na ka di, Dani. Awan amok a pangalaan da iti kwartada. Nga magtalakak iti Diyos, Agata. Amok, di na baybay andag iti agkasapulan. Ay, awan lat amok ditan. Siguro, utang kalimutan man daytan. Surunkon. Bakit? Di mo la ko man inik-ikan. Isupay nga inayon ko iti kwarta nga ipautang ko kini Tiyanda. Naimbag dayjay, taanak tibak nang. Kan sigurado abayada na dayjay.
taad da ited nga aporsyento na. Nagsupliak, takayat ko anayunan ti kwarta abuluda kada kayo manang. Kasta ka di. Manupay nga iti inayon ko, Chanda. Uray 60,000 manang tapno agbalin a 100,000 amin. Di kayag danag. Bayadak met na adagos, agraman porsyento na. O sige, pautangan ka, Chanda. Amok matkat, amabayadam da ita. Agyaman na manang agat ha. Unay kan bagat. Gapulaan ta nakakutse. Ken anak ti baknang. Pinautangam adagos iti dakkel agatad. Ket di mon sapay amamunay daydi atyanda. Naamamum laeng iti sugalan. Saan abale, tabak ng dadani? Saan akas ka ni Lloyd da mamirmiraot? Ngam pinautangam lata. Pangalaan na nga itay, ti pagbayad na kan ka. Ang mga utang kalimutan mo tanday jay. Apay ka di manen anapan iti day tati saritaan. Oh, saan ka tinakasta? Naimbag ka ni Chanda, tamo ka baknang. Iso at pinautangak iti dakkel agatan. Ay, imbaglaangan ta na oray kamutlaan dito'y parking lot, Chanda. Oh, apay ka di manang agat ha. Kaslad na napatag ngay bagayon. Ay, nalipatam samutan nga itangaal daw ti panagbayad mo kanyak itinautang mo. Ha? Aywan. Ala, sorry, nalipatak mo ten manang. Anya? Awan pa ngamin kwartak ita. Kinapudno na, dakkel ti abak ko iti pan nakisugal ko. Angam di kagdanag, bayadak to. Kumusta to'y istoryo, Loida? Mayahat manong Dani. Ininot nga umado ti lakok. Ken adda pa yen lakok anateng ditasango, agraman prutas. Maragsa ka na ka, ang makakita ngay madutilakom. Kaya't nasawen, adda di murasan to istor mo. Wan manong Dani, wan gayam. Mabit lang. Mangtedak iti hulog ko iti utang ko kada kayo. Kastaya. Adain lasin ko nga ibayad ko. Mabit lang Adto ti 10,000 pisos manong. Nakaurnong ka adagos Wan tanapig samot dayto istor ko. Ala, sapay ko ma. Taad dapay adumor as to'y istor mo. No diga po itim pautang mapagpuunan, awan ko maita dayto istor ko. Kasta talaga Di tay agim imot. Tapno mabindisyonan tayo. Hangim ni agata. Ay, talaga na imot. So adi ka magkinkinawatan no daduma. Apa anak no agpautangak. Nang runa pa'y nga rod, no daytay talaga nga awanan. Manong. Ngam no siya ka. Agpautangak basta adda. Ay unay kameten agata. Nakatambak dagiti maugasan di talababo. Ay una yan. Ugasan mo tan tagda ka mat. Napudot ti ulo kita. Dakkel ti parikot ko, Dani. Kanayon ka rumwar sa dino ti papapanam. Jack masango dagita at trabahuan ita. Ayabam ni Lloyda. Taikaro na ti utang na. Alaan talaangan akatulong ditoy. Anya? Namin anon ang nagkarika kanyak. Ngam di mo matinong Chanda. Nagrigat kayo meten akasarsarita manang. Makapasurun kayo. Anya, kayat mo asawan? Di mo bayadan ti utang mo kanyak? Bayadak to ka di inton adda kwarta. Di kay makauawan. Ay, tiyakla pagaro pa kasta ka, Chanda. Bastos ka. Awan pa'y respetom kanyak. Bayadak to no makaalaak iti kwarta. Ha? Mabitlaang! Dinakpanawan dito ay Chanda! Ay, naimbag pa'y ni Lloyda. Tadandaninan mabayadan ti utang na kan ka. Ngamday di Chanda. Makuna abak nang. Ngam nagrigat mat nga agbayad iti dakkel ngayon pautang ko kankwana. Anya? Ay katsingir Namin anon asiningir ko. Ngam isupay ti makaungat. Nagsinsin nung bat kami nga rod. Sapay dakkel agatad ti inutang na. Kasanon, no saan ang makabayad? Awanan, Dani. Intarayan na ko ni Chanda. Awan kanumutan iti apartment na. Kat di da mo no sa dino tinapanan na. Anya?
Ay, Dani. Uray kumamat no adda nagpinirmaan yo. Ngam awan mo't nga rod. Nagtalekak nga rod kan kwa na, tabak ng dagiti naganak na. Ay, kat no sugador dayjay. Pinautangan tumat iti dakkel agatad. Agbababawi akla kay. Kanayon nak idi nga apaan. Gapo iti impautang ko akwarta kan ni Loida. Ibagam, adin makabayad. Ay, uray dagiti kabagyak nga umutang. Pabainam. Anya nga ita? Si kamat lagayam ti agsaysayang iti kwarta. Natalak ka lang ngamin iti bagim agata. Pakawanan na kuma, Dani. Naimot kang agpautang kadagiti agkasapulan. Nang runa, nuam mo nga awan mabalinda iti biyag. Adida makabayad. Ngam saan aday tati pagbasaran, no kayat mo ti tumulong iti agkasapulan. Husto ka. Bigbigag itan asyak ti agkamkamali. Lamin, nagtalekak iti bukod ko akapanunutan. Agyamanak no kasta. Katsapay la kuma, tabaliwa mo na ti mading aramid mo. Agyamanak, Dani. Ti kinasaya ti panagpuspuso, ti Diyos ti mangbendisyon. Ngam no nagalas ti ugali kan aramid mo, si kanto matlaeng ti pagbalat kan na. Papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok di ti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 21 versikulo 23. Annadam ti panagsaritam no kayat mo nga awan pakaisagsag makam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Anya ti sirsiri pun bita si Prina. Umay kakidaglinisin. Umay ka ditoy, takitaam ti sirsiripek. Agmamapak nga road. Ay na, madamdaman day ta, umay ka kiting. Anya aya dayta. Oh, makitam day basit anak ngis-ngisit a babae ijay office ni sir. Kano jaglaklako iti mais analing ta dayta. Siguro ako lakwan na ni sir. Saan? Sa Bali. Ha? Kulot ti buok day jay aglaklako iti mais. Ah, Kulot ka di mat ti buok day ta a babae. ayawanan niya. Ay, anya nga itar aramidin na dita office ni sir. Aplikante. Aplikante iti anya. Saan ka di nagbirbirok da iti paralinis dito opisina? Aywan. Iso da ita di aplikante. Ay, nagubingan ngay. Numaala day ta kadwata. Saan natanton akay kayat ni sir? Amangan no papanawon na tanton, tadaytan ti sumukat. Ay. Di ka man nagpanunot iti kasta si Prina. Makapadanag kami. Kasanungay no mapasamak. Saan ta nga itulok? Talaga saan? Dito'y tan anang rugi ang nagtrabaho. Dito'y tan ang malakayan ken mabaketan. Ken dituyak meten nga retire ah. Uray siyak mat Apay, adda aya planok a pumanaw. Urayak mat ati pa nag-retire ko. Ha? Day ta a babae ti papanawon ta. Mas dawag man, Juaning. Takayat mo ti sumrak aparadalos dito opisina. Kayat ko ngamin nga ituloy ti panagadal ko, sir. Kasta ka di. Uwan, sir. Iso tulungan dak ko ma. Nagagutak, kan adu ti amok at trabaho. Ay katuna. Angam nalawa na ito'y opisina, anas ka na madalusan. Angam di ka madaragan. At dadwa kakadwam aparadalos. Yam amukan to kadakwada. Kayat siya asawan, sir?
Naawat akon? Wen nahawat kan. Ket magrugi kan intun bigat. Apay apapaayaban na tan ni sir. Diyan ka mo Inaprubaran na nga tan di loan ko. Umay ka, tama pantay di office na. Ay, mabiit lang Domingo. Hmm? Umay ka man pa'y dito eh. Apay manan. Anya iter aramidan jay babae anang isit ijay office ni sir. Na, adda iti kalman, adda manan itan. Umay kakid din. Mapantan ijay ayan ni sir. Amangan no agungat. Ay, makaumati rupa day ta babae. Ay, sige. Sir? Umunag kayo. Ay, umunagtan. Good morning, sir. Uy, good morning Ay. ka mata. Ay, wala niya. Ay, good morning, sir. Kaya't kung ayam mo kada kayo ni Juaning, isuti kadwayo nga aglinis dito opisina. Ah? Kaslamo na ganti bagyo. Huwaning. Uy, agtal na ka man si Prina. Juaning, isuda dagiti kakadwam a utility. Isu ni Domingo. Anyamot ni Sir Ren. Kinumplito yung tinagan kon. Anya nga rod ti kayat mga yawag ko kan ka. Oray dum kumalatan, sir. Juaning, isu ni Tata Madom. Ha? Ay, anyamot sir. Lakay mo launa yun, no tata ko na yaw. Anya nga rod nga ti kayat mo. Ikatan nyo ajay tata. Manong kumaa. Isu ni Manong mo Adom. Naragsa ka kan? Ay, kasta sir. Kasla madubli mo titawan ko tata. Kan Domingo pa ay. Ay. Ket daytoy mat. Prina ko namlatan. Saan ka diya si Prina tinagan mo? Shortcut nga road, sir. Tapno saan amarigatan ni Juaning ang mga yab kanya. Nasaya at tanam amo kayo akakadwak, Manong Dom, Ay na, nagmayat adenggan. Kasla umubingat. Manang Prina. Kasta Ala, isuro yun ni Juaning kadagiti rumbang aramiden na. Ay na, nagmayatan ti agtugtugaw. Nakangato pa iti sa kadito lamisaan. Wow! Kaslak doon. Oy, Domingo! Ha? Itay ka pa yung abirbirukan. Adda ka matlagayam dito'y. Oras ti trabaho. Ay na, una yan. Nakangato pa'y dagiti sakam. Wala, tumakder ka ditan. Anya kami to? Itaak lang nga, ginanamit. Awan ti agina ina na. Na? Agungot ni sir no makita na ka. Anya nga iti serbi na ti baro akadwata. No saan mo apagtrabahoin, ibaon mo ni Juaning ta iso ti aglinis. Na, agtugaw manan. Ay na, Sige, nagtugaw ka. Dagtugawak mo. Ha? Sika lang, ayat ti maymayat. Alaki din. Ibagam ka ni Juaning dagiti aramiden na. Wen, imbagakon. Malangarod. Aginanata pa ila ditoy. Saan ka diya sika ti baro nga inala ni sir a para linis dito office? Wan, ma'am. Itay ka pala nakita nga agdaldalos Kagapgapom iti office ko nagdalos Wan, ma'am. Katapay nga agdaldalos ka pala ang aging gaita. Iso nga minti imbaga dagiti boss ko, ma'am. Boss mo? Sino da? Ni Manong Dom kan Manang Prina. Sa dino ti ayanda? Ay, jak man amo, ma'am. Basta binilinda nga aglinis ak kano. Sige, mapan ko kitaan ida. Mangmanganda siguro ija kusina. Dagito'y adwa? Agur-urok da dito'y? Nakangato pa'y tisaka da iti lamisaan? Kan nakangangada nakaturog. Ay unay mat dagito yan. Oy, Domingo! Seprina! Adan sa mga ayab ko niya ka. Ay, si Prina, agreeing ka man. Ay, Ay, ma'am, da kayo matgayam. Anya ti aramidan nyo diti kusina?
Aglinlinis, ma'am. Aglinlinis? Kunayo siguro adyak nakita anak katurog kayo adwa, ha? Si kanto mga min, sungsong. Jacket di ka barbaro ti ibabaon nyo nga agdalos? Ay, sige ma'am, mapan kami naglinis. Ay, di ka nagungungot, ma'am. Ay, Kaslasan tayo mo't nga kakadwa. Saan ka nga agipulpulong ko ni Sar? Juanita, dahil ka di tinagan mo? Wan, ma'am. Accounting ti ayan ko ditoy. Kaya't kumati agbalin akaskan ka, ma'am. Ay katun si Kanton ti sumublat inton agretayrak. Iso anas ka nga agadal ka. Iso nga rod nga gagagetak, tapno makalpasak iti panagadal ko, ma'am. Ay, saan mo atultuladen da Domingo kan si Prina asadot. Sadot da, ma'am. Iso an nangala ni Sir iti maysa at tagadalos ngamin sadot dagiti sigod. Wan nga agpaiso, ma'am. Iso nga ita, aggagat ka, ha? Wan, ma'am. Sige. Mabit lang. Tani ay ayaban nak ni Sir. At dan samot ibaga na kanya. At dating darak a seminar, kat makalawas nga awanak. Iso nga ibilin kun kada kayo dagiti rumba nga aramiden nyo dito opisina. One, Sir. Ado, dagiti paperworks tayo. Iso anas kan amalpas yu amin, sakbay asumang petak. One, Sir. Sikan ti makamo ka dagiti daduma kakadwam. I-report mo kanyak dagiti saan anasaya at ang aramiden da. One, Sir. Wee! Ay na. Nagmayat tagtugaw dito ag pusipusipus at tugaw si ka. Ay, padasag man, Mike. Ay, jak pa'y nauma. Na, Agpaigid ka man dita. pumanaw kan Ang mga no, da makakitakin ka. Si Kati pumanaw. Papanawan nakit din kat linisak enton madamdama da ito'y office ni Sir. Kilinisan mo na. Tumakder kan. Kaya't ko pa'y nga ro di aglugan dito'y tugaw ni Sir. Hay. Siya ka, mamay. Siya kon. Agbibisin, Ha? ingkakit din aglinis. Kure si kamay. Aglinis ka na. Sa laki! Na. Out! Apay, aso ak. Rumar ka na, ang mga noad na makakita ka data dito'y. Sa laki! Ay, trabaho mo sa mag-aminan, Juanita. Basta ang trabaho aklat ta, ma'am. Uray awan ni Sir ang makakit-kita. Ay, ayan dagiti kakadwam. Ay, Jack amo, ma'am. Jack na siputan no ayanda. Kitawag man sa dino ti ayanda. Wow! Nagimasan dagito'y makan dito'y unag ti frigider ni Sir. Chocolate cake. Ay na, nagmayatin. Ay, ibusak na ito'y. Ay na, adapay gayam ice cream. Ay, ramanak man. Si Prina. Oh. Apay akan kanam dagita makan dita ref ni Sir. Kasano no maamuan ni Sir day tangar aramidan nyo? Na! Ay, una yan. Ay na, madi magayam no na puno na itingiwat itimakmakan, ma'am. Impagta sa anak na ispalan. Dandaning! Ay, kita manday takadwam ng agdaldalos. Nagyaplagan di ta pagiduldulinan iti paglinis kat nagiddan. Ita agor-oroken. Wan nga rod, ma'am. Feeling at home matan. Kayat na dita, taawan ti makadisturbo kon kwa na. Payman tari ingak. Ay, bayan yun, ma'am. Amang ano na bannog. Kasano nga rod ang makapagdalos? Siya kon, ma'am. Imbagla kanya, tana pigpig sa akam isuda. Bayan yun nga aginana ni Manong Dom. Ado ti karga te ref dito'y opisina kamakmakan edi pimanawak. Angam itatanag subliak. Apay nga awan matan. Ay sus, didak kitaan itikas na asar. Ta saan matasyak tinangan? Saan na si ka? Asino nga roda? Ni Juaning! Ni Juaning? Apay ang naibagam ti kasta? Kat isumat ti mahilig amangan, sir. Itikas di apam magina. Naibus na amin ti karga te ref? Adapay madi nga ugali na asar. Anya day ta? Nagsadot.
Permi ti sadot na. Amuyo ti inararamid na idiawan kayo. Anya ko na masar ti ibagak. Anya, Nagtugtugaw kan naturog laang ti inararamid na. saan na nagtrabaho? Da kami laang kiniduming tinaglinlinis. JCR nagangsag. Amuyo sir, no asino tinaglinis. Kasino? Da kami kini Domingo. Ano kasta? Sadot ni Juaning? Katwan sir, iso nga ikatin yun. Ubing nga agpaisong ngam nagsadot mo. Permi ti sadot na. Siya tinakaimatang iti amin ang napaspasamak diti opisina. Kabayatan ti kaawan mo, sir. Anya aya talaga tinapasamak. Ni Seprina, iso tinangan iti karga ti ref mo, sir. Nemat Domingo, turog laang ti inararamid na. Kasta ka di? Tapno mamati ka, sir. Kitaam to ti CCTV. Ay wun nga agpaiso. Makita yu ita no asino ti agsasao iti podno. Adda sip-sip, sir. Asino nga'y dagita? Da Seprina kan Domingo. Isuda ti sip-sip diti opisina. Dadaulan dati padada at tao. Ne, asino nga'y ti perperjanda? Ni Juaning. Ni Juaning ang nakaananos, nakagagagat. Di na pa'y amo ti agreklamo day jay. Isuti ka na yun nga agdaldalo, sir. Anya man ang tiin ka, sir, siripon di tamot si Prina. Kasarsarita mat ni Sir ni Juaning. Apay ko mano kasarsarita na ngay. Nakaragragsak da adwa. Ah? Rumbang ko mga ungtan ni Sir ni Juaning. Tatila impulpulong ko kan kuana. Ang saan mait? Ay, anya nga yan, timapaspasamak si Prina. Ni, rimuaran ni Juaning iti office ni Sir. Ay, damagak man no anya tinagsaritaan da kin ni Sir. Juaning! Uy, Juaning! Apay manang? Anya timbagakan ka ni Sir? Sana kanon naglinis. Da kayo lata kanon ka ni Manong Dom. Kat, anya nga itaramidam. Wano, inikat na kan, gapo iti kinasadot mo. Mapanak kanon iti accounting. Ijayak kanon at tumulong. Tapno matrenak pay. Amo nga ni Sir, akabaulak to kanon ti agbalin nga assistant ni Ma'am. Kunana pa'y ano makagradwarak, agtrabaho akton ditoy. Saan aparalinis, no dikat iti office ti pagyanak. Anya? Kat da kayo kani Manong Dom, agtalinaad kayo kano aparalinis. Tanalaing kayo mat ngamin nga agsipsip. Nasaya at lata nga agaramid ka iti nasayaat. Ngam ti agaramid ka iti pakaybaba inam iti odina. Papagayam, ditan tinagipusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Efeso Kapitulo 6, versikulo 1 kan 2. Da kayo nga anak, agtulnog kayo kadagiti naganak kada kayo, tadayto iti maiparbeng nga aramiden nyo. Dayawam da amam kan inam, kunati umuna abilin, anapakuyugan iti kari. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Uurak to pa'y na ito abalay. Anya, Manong? Anya di bagbagam? Uurak na ito abalay, kunak. Malas kayo tibiyag ko. Apay man na nakasta ti bagbagam. Malas kayo nga ron iti panagbiag ko. Ay, si kakit di mat. Awan pa'y maitultulong mo di ti balay. Na. Day talagin inom ti araramidam. Ita kasta ti ibagam. Ay,
Ay, ipulong ka kadananan kang tatang. Ikay pulo ka. Puro kay amin malas. O, kita umban lakay. Nagbiit nga imado dagiti manok at arakanta. Un nga raw bakit. Piyak lang dagitoy ide. Ang mita ay nagdadakkel kung naglulok magdan. Laukam iti fades dagiti ipakan mo. Tapno na biit na Nanang! lumaka. Tatang! Ay, akas di mo't nang tibagbagan ni Manong. Napay manan. Anya man ti bagbagana. Puuran na kano day ti balay. Malas tayo kano ngamin itibiyag na. Anya? Ay, marurun manan Tasan mi nga inikan iti kwarta. Dumaw dawat nga benkay. Ngam awan maited mi akwarta ken kuana. Ay, un gayam ding na. Ingkan tuman gayam alaan ti pensyon may. Apay ko mga min nga ikanyo iti kwarta ni Manong kat artek met. Igatang nan tumet lang iti arak. Iso nga rod abi nagbagaan mi pay. Iso anak ka onget. Kenday jay rimuar. Nakamamak mo tikas di nga ibagbagana, nanang. Kasanungay no paison na. Pare, anya nga ro ti aramidon tayo dito pag-istambayan tayo. Ang nga tayo latan. Ay, awan nga rod kwartak nga igatang iti isyat tayo. Kunak man no dumawat ka kadananan kang tatang mo. Marurudak. Awan kanot kwartada. Imposible nga awan. Katlo agpinpensyon da. Nagimot nga rod dagi dya alakay kan bakit. Ay, aguray taa iti sabali a barkada. Tabarang adda kwartada. Sabay matitirik na no jak makasyat. Napudot ti ulok sika. Ay naalakay. Awan madlaangan ni Baldo. Manon nga aldaw asana nagaw-awid. Ay kat, barang nagawid ay dyan ti pamilya na. Nga ta. Kano kanayon da nga agapay ti asawa na. Gapo iti kinaartek na. Hindi nan sapay suportaran dagiti anak da kaniliya. Kasano ang masuportaran na. Kat dagiti matbisyo na ti paggasgastusan na. Bakit? Isungsamat day tamagmag na nga agdiwar-diwar. Ay, sungag paisaw. Ingkas abdaon, tama nga numatwang kat maito pati ulo na. Sige. Ay, baldaw. Ay nabartak ka manan. Ang bidyang mo, alak lang kaya. Inayadam timag na. Ang mga numait padugmam ka. Mala, kumpat ka kanya ka. Kayat. Nay. Apay ngay durun na ka. Adaywan nak, nay. Eh, Adaywan nak. Dito yung matan semento tinagturugan ni Baldo, lakay. ang mga nuag sakit. Naglamis day ta simento. Ay, katibagkatan Kat no nagdagsan. Ay, duwata nga rod amang bagkat. Sige, di ta ka ulo. Ay. Tay jayak saka. Mm. Agbilang ak iti talaw. May isa. Dua. Talaw. Oops. Ay, nadagsan Ay. ay, diyan ka ba? Ay. Anay ko, anay. Apay nga ni batam. Ay, nakapsot nga rod ima ko namang bagkat. Ay, apapan talatan day tinagturugan na. Tanay, saan tamot ang mabagkat? Sige. Ingka nga rod mangalan iti ap-ap ta. Ewan lakay. Kan mangala ka iti danom. Tabanyusan ta. Tapno mausawa na dagos. Ne, asino day tinakaida dito semento? Ha? Ni Manong Baldo? Apa yan nagpromote ti rupa kan bagina? Ay, binanyusan mi kan ni tatag mo. Pinulbusak, tapno mausawan. Apay, nabartak manan anagawid? Ay, pirmi abartek na. Ay na, damdamagan ni bakit na itay, tanasabat ko. Di kano itod na asustento kadakwada. Awan kanon balon dagiti anak dama pa ni Jeskwilaan. Ay, kasi damot dagita nga ubeng. Saan kanumot nga minan nga agaw-awid ni Manong Baldo? Binaybayan nan samot tan ti pamilya na. Ay, bayam, tainton mausawan. Kasarita me kan ni tatang mau. Sige, di ta na pala nga rod semento maturog. Total, adamot ap-ap na.
Inak iluto day ito ginatang ko apang malaman tayo. Mawaan anak ka. Apay, saan pa'y anak ka rin ni Manong Muabal daw? Saan pa'y magtatang? Ririingak itay. Inong tanak pa'y. Umuna tayo na amangan. Tamasapa tayo amaturog. Makaamon to matan ani baldo inton agreeng. Wen nanang, adumot kit di day ito si daan amabati kan kwa na Tatang, nanang, mangmangag yung ka di day jay? Anya day jay. Awan mo't mangag ka. Adag kikyak amanok di tarwar. Agsisinipit dan sa manan Yakar ko maninton bigat tay kawitan. Isukat ti mang sip-sipit ka dagiti upa. Ni, adaman na nangag ko. Saan nga tanga? Nganya. Amang ano adamot mang tiltilew, nanang. Kat no nakakulong da. Kan adada brown ni kan black ijay ruar. No adamang takaw ka dagiti manok. Taulan da Ni pa'y blaki matikunab. Kumagat day jay nga asaw. Lakay. Awan mo't tan ni baldo dito'y nagturugan na. Narik na siguro anak kay day jay simento. Isungay makar. Kahit imbakaran na nga'y. Madala ang ditaday ta. Intakat maturugan. Kano saan pa'y anangan? Ay, danag mo na ya. Mapantulat tamangan ije kusina. Intakat maturugan. Tanay, rabi una yan. Kunak mo saan kan nga umay, pare? Kasano jak umaykit adda awit ko apulutan. Duwan sa jay tiniliw mo ang manok Nagulok pa ya. Bilibak at talaga kan ka, pare Baldo. Parchin nyo na. Ay katuna, parchen min. Sino nga iti akin manok kadagita? Natatang kinanang ko. Ah, No sandak nga ikan iti kwarta paggatang ko iti arak. Ibusag ka nag iti taraken da. Nay, apay nga'y, lakay. Kasla kurang mo't dagita manok. bilbilangak nga road. Kasla kurang iti dua. Awan jay upa analukmag. Kanangisit ti saka na. Kanjay may sa akawitan. Awan. Pudno jay imbaga ni digna. Adda nang tilew idirabi ay. Ay unay matan. Datapay matitinakawan da. Ay, asino ngay nga tatinang takaw kadagiti manok ta. Ay awan konsinsyada. Nagmadikat nga ugalin dayta. Tatang, nanang, ni Manong Baldo, nakaturog iji-igid ti kalsada. Anya? Ay, intayo kitaan. Ay, Ay. ang mga numadalisan. Ay, hintayo na. Pagtitinulungan tayon nga yawid. Sapay mapanak ko man nagtrabaho. Ay, Awan mo't sa bali ang maayaban tayo amang yawid. Apay nga min akasta ti arami day tatao. Agbartek iti kasta unay. Paturayon na saan ang makaawid, gapu iti kinabartek na. Hindi na ko mong bibiyangan. Aday wanda! ay, hindi mo iwalin ni nanang mo Taban-banyusan na ka. Tapno mausawan ka. Ay, nagkuna nga banyusan da. Ay, apay, hindi mo amaw. Anakaturog ka igid te kalsada. Gapo iti nakaro abartak maw. Ada pa man ako, tatang. Ada pa. Tapay. Inak mo na mang tiliw iti pulutanan may. Anya. Sika tinang tiliw ka dagiti mapukpukaw a manok may kaninanang maw. Di da gayam ikan iti kwartak. Ay, Ay, nangag mo lakay. Isugayam tinangala kadagiti manok ta. unay kamatan barok. Hmm. Amaw, apan padaklan mi dagi jay kaninanang mo. Taimbagla si daan tayo. Tawan nga rod ti maigatang iti karne. Hingkakid din tinilew nga impapulutan ka dagiti barkadam. Tarakan kayo manin. Happy problema da ita. Ay, baldaw. Di mon sapay sarsarong karan ti pamilyam. Kasanon ti panagbiag dagiti agiinam. Ken, dito'y kamatla balayan. Adamat balayo iti pamilyam Da kaya ti jay. Ta puro da problema.
Imbag dito ita mangan lat yaramidak. Awan problema. Ay, manditi kasta, Baldo. Sikat ti ama iti pagtaangan. Rumbang asikat ti agtrabaho para iti pamilyam. Adula amin ita nga ipagbagayaw. Ay, Kasan daw dagiti anak yaw. Dadakil dan. Baka mo dan iti biyagda. ay, sakit at talaga iti ulaw dayjay Abaldo. Ay, wan nga road lakay. Masya anak iti pamilya na abinaybayan na. San na bale, mapankuntuman ida bisitaan. Tamang terdak iti basit at tulong kadakwada. Ay, konsumisyon na talaga ni Baldaw. Ay, ni matdig na dayta si Mang Pait. Naala na nga tanjay pensyon ta. Ay na, nagatidog ti pila iti pagalaan iti pensyon nyo, tatang, nanang. Kahit naalam mo't laang. O, ato iti pensyon nyo, tatang. Dahito mo ti kwartam, nanang. Ay, adan igatang ta iti agas ken gatas ta, lakay. Daytoy mat naala ka pensyon ko. Mapankwitid at tulong iti pamilya ni Baldo. Ay. Da kayo pa iti mangtad iti tulong. Imbes aday di apadre di pamilya ti mapan agtrabaho para kadakwada. Amom lang nga rudan, ti kinai-responsable na. Ay, napanan na nga tamanan ngay. Ay, hawan gayam, nanang, tatang. Bantayan nyo, dagiti tarakan nyo ang manok. Tamang ano, ibusan nan nga ipapulutan ka dagiti babarkada na. Nasukatan matla ang dagiti manok nga impapulutan ni Baldo ka dagiti barkada na, lakay. Nagbiit adi makkel dagiti piyak. Ay, ikantan iti kandado da iti kulungan da. Tapno saan manen at iliwan ida ni Baldaw. Day tamat nga rod ti pampanunutak. Narigatan no ibusen na nga ipapulutan ka dagiti barkada na. Ay. Bakit? Nimot Baldo jay rimwar di tabalay. Agap apurapi manaw. Ay, anyaman nga tantin na pan na inlibas ngayon nala. Bakit? Tay pensyon ta. Ay, wow, Ay. sa pa imparabaw ko laang iti kabinet. Agiinom tayo manan ano kasta, pare Baldo. Manaw butilya to'y arak ka ginatang ko naman. Nangalaam nga iti kwartam nga inggatang mo, pare. Di yun problemahan tayo ta. Basta giinom tayo ka di. Uy, nasiglat ka talaga, pare Baldo. Nasiglat ka nga agbirok iti kwarta apaginom tayo. Bilib kamin kan ka, pare Baldo. Sika talaga, ti kanayo na bida. Sakit ti ulo ka. Dan sa pa na bating arak di ti pagik. Ne, sa di nun ti pagnan nga gawi din. Para daan sa amat dahito yan ka. Nagano ti estudyante nga gurura iti lugan. Ay sus, dayaw awanak san. Naggangot na tatao, nagbangsit. Nabangsita ka na. Umadayong ka man dito si Kalakay. Ne, si kanimi ka anak ko. Apaya kasta ti panagsasaom kanya. Katsyak ni tatang mo. Awan ti tatang ko nga irresponsable. Mamarta, kandi na amo asuportaran ti pamilya na. Anya? Tatang mo dito, Mika. Binaybayan na kami day taatao. Tamas pinili na dagiti barkada na. Kasta ti ama. Jak bigbigan nga ama day ta. Anak ko, di na kumambot pagsasawan iti kasta. Di ka umasidag kanya. Kagurgura da ka. Amin kami nga agkakabsat. Binaybayan na kami. Iso akagurgura da ka. Aglugan tayo, Mika. Mala daw tayo sa school. Anak ko, ay, una yan. Anyan dahito yan naaramid ko iti pamilya. Tay kunada nga rodain Baldo. Saan mo nga ikan iti sakit tinakam dagiti naganak mo? Tapno saan tumat nga iparik na dagiti agbalin nga anak mo? Dagiti impalakam mo arigat kadagiti naganak mo. Balasang gaya man, jay inauna nga anak mi kanibakay, tatang.
Ay, gaputa day talag barbartag ti aramidam. Di mon amo, adadakulan dagiti anak mo. Nagsakit, tatang. Nagsakit ang pagsasawan na ka ti anak mo. Iti, nagsasakit na balikas. Kasta kami mat kaninanang mo. Kasta mat ti marikrik nami. Tunggal pagsasawan na kami. Pakawanan da ko, matatang. Tunggal takawom dagiti tarakan mi amanaok. Nasakit tinakam ko. Ay, Nagadugayam ti basol ko, tatang. isublim dya inalam apinsyon may kaninanang mo. Uwan, tatang. Agbiro kak iti trabaho. Kat bayadak dagiti nalalakada kayo. Agtrabaho ak. Tapno makasubliak iti pamilyak. Ti padre di pamilya, di na kumabaybayan ti pamilya na. Agbalin ko responsable nga ama, tapno ipagpanakkel to dagiti anak na. Papagayam, di taan tinagibusan ti maisapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 15, versikulo 3. Makita ti apo ti mapaspasamak iti amin a lugar, sipsiputan na tayo, dakas man wano na inbag ti aramidan tayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Anyang iti damag kaniyo ni, tawan mo iti post na iti Facebook. Ay, jakman amo, no anyan tinapasamak kang kuana. Kalpasan nga isulaan kada tayo nga agbabarkada, ti saan anak pa sa iti board exam. Ayan! Apay nga katawa ka kasta. Wan taiso, review idi. Ay na, gimatang pahay itinangkangin a review materials. Hanggang saan mat anak kapasa? Saan abale, tadamat gwapo a boyfriend na. Ay, gargarya mo na ati boyfriend na. Nagloko kan. Ay, amukon, ibaon mo ni nanang mo. Mapana kumustaan ni Eunice iyabalay na. Tapno amuan na, no kumustan tigayem tayo. Ta sana nakapasa iti board exam. Apay nga ibaon mo pailaang ni nanang ko, di si kanti mapan. Ha? Ay, di nakot pampansinan. Mapanak pala di balay na. Nung ay nakasaganan ti panabas na. Gaya man niya. Sa bagay, ni nanang ko tinalaing nga agsagrap iti chismis. Agore ka tayo bak. Mother! Apay! Nakasukat ka mo't mother. Sa dino ti papanam. Ay na, kas kailan mga anak iti kasar, auntie. Mapanak laeng kadagiti ayan ti kukumarik a makichismis. Agsukatak mat iti napintas tapno sanda nga ibaga a kakaasya. Flang, Kat dumagas kayon ton ijabalay da Eunice. Tapambaran nyo ako mustaan. Kalpasan asaan anak ka pa sa iti board exam. Talaga mapanak ijay balay da. Tadamapan ko buludan kininanang na. ay, kitain nyo man, auntie. No agsangsangit kit din, jigayem mi. Mangan ka anak ko. Agkulkulong ka mutlaangan dito'y silid mo. Diyak kaya ti rumuar, takantsawan dagiti gagayam kan kakaroba tayo nana. Saan laang mo't asik ati saan anak ka pa sa? Ado kayo. Di ag-examin kanto manan intun sumaron o atawan. Mababainak nana. Saan mo arumbang apagbainan no saan ka nakapasa? Sige, mangan ka. Kumaray, adda ka. Ay, asino di mga iayab kanyak?
Di ko marayo at chismosa, nanang. Sige, mangan ka nga raw. Tainak man damagan no anya man ang tibuludan na. Wano ibaga na. Apay, kumaray. Apay, dinakpastrakan di tabalayaw. Ay, umunag ka ako, kumaray. Ala, umay ka. Ay, thank you. Ahap, agtugawa ko na. Katuan Awan samot ni Eunice dito'y balayaw. Ay na, agpaspasa na ang maray. Taapay. Kasla di mo paimot na damag. Tian niya, maray. Awan pa'y mat na damdamag kaw. Agpaspasa na ang, tasaan anak ka pa sa iti board exam. Saan anak ka pa sa ni Eunice? Kung akman no ang momon, Ay, jak pa'y amu maray. No di mo imbaga, jak ka mau. nagre-review mo. No apay, asaan anak ka pa sa? Di balasang ko nakapasa. Di barkada ni Eunice. Ay, ni Meredith. Wun, nakapasada kini Joey. Sino a Joy? Di nga'y bakla barkada da. Ni Jonard. Joy, ti kayat na ngayawag mo kwa na ita. Ta nakapasan iti board exam. Naimbag man, ta nakapasada gayam. Apay nga tangamin aya, ta saan anak kapasan ni Eunice. Saan na pa'y siguro aswerte mo't amaray? Sa bagay, kunada nga road as sinwertyan da ita. Wun, maray. Ay, kaasimot nga road an Eunice. Ay, saan abali? Tamabalin ang tumutlat at ag-examin manan, intun sumaro no apa nag-i-examen. Unmat kit di amaray, ang agtrab-trabahon to amin ang abarkada na. Isulaangan ti saan pa'y. Ay, katuray maudin ton makapagtrabaho, maray. Sige nga road maray. Inakaw, nalpasak mo tan anak chismes. Wala, maray. Nasaya at mo, tanakadagas ka dito'y balay. Un maray, sige, ta umayak tumanon. Anya ngay, nanang. Anya ngay, tinasagap mo damag, iji balay da Eunice. Ay na, kaasin ni Eunice agayim mo. Ha? Apay, nanang? Agkulkulong la kanon ijay silid na. Saan amangan? Di na kano kaya tirumwar. Ay, kaasimot. Kaasimot ko nam ng agalak kamag. Ay, wan kaya man niya. Rumbang ko mga agladingi takparakan kwa na. Uray ni nanang na. Di na ninamnama asaan ang makapasa. Ta nag-review ka numag. Oray man pa'y no basa-abasa nanang. No nakapoy mo ti panunot na. Awan lata Kaya't mo asawan. Saan analaing ni Eunice? Below average nanang. Anyang iday ta? Bayan yun. Di yun tumot la maawatan. Apay nga taasaan mo tan nga reply ni Gary kadag iti text ko kankwana. Amangan mo't no awan load na anak ko. Oray awagak. Agring mo't ngaminton kwan. Maidopan ti cellphone na. Day, huwag nagpaisaw. Saan mo tan nga umay bumisbisita dito'y balay? In text ko nga umay dito'y balay. Ngam saan ang nag-reply. Di nakansamot kayatan ta saan ka nakapasa iti board exam, anak ko. Unay matan. Nagrabaw matan arason day ta na. Ay, magrabraba kaklaang anak ko. Ang kasanungay nupod no timbagak. Anya, matagasgasat ko no kasta nanang. Sa anak lang aro din ang nakapasa iti board exam mi. I-break na pa iti boyfriend ko. Ay, anya kalakit din aya. Angaw ko laang dayjay kunakbatan ka. Agrubwat ka tarumwarta. Sa dino ti papanan tayo. Mapanta makipalingke. Tapno at darason arumwar kamot dito'y balay. Mabainak no makita na dagiti gagayam ko, nanang. Pagbainam ko mahangay. Agrubwat ka kitdain. Tada kadwak amangimot ka dagiti gatangag. Napananan ngay di yun. Ang dalaan dito'y hindi na kasumursurot kanya. Itawan mo tayo. Sapay nagadot itao. Nagrigat ti agbirok-birok. Ay, napanabaaya yun, Nace. Nakita ni Gary. Kat? Agtungtong kami kano. Ay, kasano akon ngay. Itulot kan dita para daan ti tricycle apagluganam nga agawid.
Maudi kanton nga agaway. Wa, nanang. Adda pabasahin dita. Adda sa nga gasot. Umanay day to yun. Maala, itulod na karudon iti paradaan. Ay, imbaglakit din tanagatang taamin na nakasapulan iti balay. Ay, kat ayan nan ngay ni Garay. Or-orayan nak iti restaurant apag kitaan mi. Naka-order kan iti kanenta? Dagito'y amin dagiti in order ko. Ay, nagadumat din. Nagado. At dapay iserve da nga ice cream. Ay, sapay jak unay makapangan ita. Taapay asaan? Kimusim kan. Kumutong ka, sige ka. Awan tundang iti upat alayer abilbil mo. Sa anak nga rod unay ang makapangan. Agladlading itak unay. Gaputa sa anak ka pa sa iti board exam. Huwan nga rod. Apay asaan ka nakapasa? Kat dagiti gagayem mo, nakapasada. Jak nga rod amo. Ala, mangan ka na. Oh. Apay anak ka parpartak ka amangan. Kaslada samsambutam. Talagang adda. Iswa, sige, mangan kan. Gary. Apay adi mo sungsung batan dagiti text kan awag ko kan ka. Ah? Nagado nga awag ko kan ka. Ngam apay adi mo sungbatan. Kwa. Mabit lang, ha? Ibusok pa dito kan kanak, ha? Sungbatan ka inton madamdama. Apay asan pa lang nga itaasong batam ti damdamagak kan ka. Mangan kamat ngamin, tulungan nak amang ibus kadagit in order ko. Dahito'y katirigat na. No aduunay timakan. Ay, jak samot tan makatagdara. Ita tanabsog ka. Ibaga mo no anya ti kayat mo nga ibaga. Kwa. Eunice. Kayat kun timakiwin naswaskan ka. Anya? Ulitin man timbagan? Ag-break tan. Gapo ka dito sa anak-anak ka pa sa iti board exam? Iso nga i-break nak? Anya nga ti maramida ka. Kat saan ka nga rodan nga iayatan? Pumanaw ka dito isang anak. Pumanaw ka. Sakbay nga ipang-orkokin ka dito nagdakkel ang malukong. Sige. Panawan ka nga rod. Nakabayad nga tan iti in-order na? Hoy, Gary! Nabayada mo dagiti in-order mo? Hoy, Gary! Umay mo bayadan dagiti in-order mo! Ada ichikakan ka, girl. Anya man ang data. Jagayem taasan na nakapasa iti board exam. Ni Eunice. Apay aya. Gapo, ta saan na anabayadan dagiti in order ni Gary ija restaurant na nangananda. Ay, pinaginaw si ka. Anya? Ay, poonay mo tan amalas nan. Ganda ito ipay. Imbreak ni Gary. Ha? Apa yung na-in-break da? Kat mo nagbayagdan? Gapo ta sana board passer, Ay na, kasimot ni Eunice. Ay, malas ti mapaspasamak iti biyag na. Binagin ang samot amin ng akamalasan. Ay, nakababayin ta pinaginaw da ija restaurant. Tali dapat nakabayad. No siyak, mabain akong arumwar di tabalay mi. Agkulungak laangan. Kaasimot nga rod ni Eunice Amaray. Nadamag ko a pinaginaw da kano iti restaurant. Kapot sa saan da nakabayad iti inorder da. Huwag nga rod maray. Kaasimot ni Eunice. Anya nga iti plano na itan. Ay kat agbirok iti trabaho na. Tapno mayurnungan na ti panag-examin nan tumanan. Sapay ko mga road ta makapasamutan inton sumarunaw. Ay sapay ko maamaray. Ay, kaasimot. Sumra ka kas waitress iti restaurant ang naginawak nanang. Ay na, pinaginaw da ka lang arudan. Sumrag ka pala ang ijay a waitress. Nasingpat mo't ngamin ti akin kukwa. Idi nakita na nga agin inawak. Dinamag na. No kayat ko kano ti agbalin a waitress. Tabagay ko kano. Kat, kinayat mo mat. Naasyanda kanya. Tainistoryak tinapasamak. Ani Gary tinagorder. Kalpasan akin na nadagiti in order na.
Pimbanaw adagos itin break na. Ay, kastaya. Ay, agyaman nak. Makaurnong matlaangan iti pag-board exam ko, nanang. Ay, katwan anak ko. Nulakit di tamaan usam dayjay at trabaho. Waitress ka dito'y? Wan? Apay naglaat kayo akasta. Sa bagay, saan ka matket di aboard passer? Imbagan ka ata nakapasa ka. Ngam anyang iti trabahom ita. Awan pa'y nga rod, agbirbiro kak pa'y laang. Oh, anya ti order mo. Ibaga mo, ta ilista kon. Saan ka na makikadkadwa ka dagiti karasaan agagayem mo, Eunice? Karasaan? Asino dagiti dakdakamatin yun, nanang? Ay, kat dagiti gagayem mo ah. Iraman mo dyan nanang ni Beth, ako namlan nakasingsing pat nga umubay dito ibalay. Gayam, agururnong laang iti istoryaan na nga iwaras na kadagiti karuba. Ay, nanang, sigud mat akasta. Iso alikli kam idan, uray pa'y day agare. E di nag-break kami kanigari. Diyak kayatin ti makisinubyan kan kwa na. Ay, uwan gayam anak ko. Ag-examen ka kadimanahan. Wananang. Adamot pag-exam ko. Ngamin, ninayunan di manager mi ti pag-exam ko. Anya? Tinulungan da ka? Wananang. Nagsayatan ngay anak ko. An-anusam nga road, taam mo nga agbaligi kanto. Wan, nanang. Da kayo adwa, tuladin nyo ni Eunice. Apay nanang? Nagan-ano ni Eunice? Kat no nakastrakan iti trabaho. Kalpasan ang nakapasa iti board exam. Ha? Nakapasan ni Eunice? Wan, kan adan trabaho na. Ay na, kasanutan ngay. Aging ka itakit awan pa'y trabaho ta. Day talag padpadaan ken mangpalpalabas iti tattao dito paraangan ter aramidin tan. Wan nga rod ah. Satan to uyawan kan pagis-istoryaan ni Eunice. Ita, inabak na tan. Adayon tinadanon na. Tulungan ti Diyos tinasayaat a tao. Ngarod, agbalin tayo anasayaat, tapno paraboran na tayo ti Diyos. Papagayam, ditaan ti nagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin-kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 29, versikulo 27. Ti tao asaan analintag, kat pakarurudan dagiti agar-aramid iti umno, ngam tinalintag ti dalan na, kat makarimon kadagiti nadangkes at tao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala. Kinapudno ken biag. Agyaman na kapo. Iti barumanan nga agsapa. Nagsaya at tisingising ti init. Ay, Ano dyan da dyan bayak? Kasla basura mat. Kita akman. Naimbag nga oras mo, paray! Oh, apay akas lang naliday ka, mait. Ay, adamanan ng ibelang iti basura na dito arubayak. Kanayon lakas toy. Naglalawak pa'y mait. Ha? Nabubulok. Kung saan na nabubulok. Huwag ngagpaiso. Kan, Yan ti mangot ko. Kaslan na bunglog nga niya. Ay, awan mo manaknakam ti nagbasura ditoy. Iso ngayon man nagreklamo ka ni Kapitan. Parang matiliwan da no sino ti agibas basura dito eh. Awan pare, amangan no sana maaksyonan ni Kapitan, numapan kagreklamo ken kuana.
Apay akastati ko nam. Ay, napana kong nagreklamo. May papa ni Jay Madi nga angot nga agtaw iti kulungan ti baboy ti negosyante ani Don Dolfo. Napalabasen ti sumagmamanungal daw. Ngam aging gaita, di pala naaksyonan. Isu akinunak iti bagay, saan kunton nga ibut-butos. Tani, umadan ni manin ti eleksyon. May mayat pa'y no si kanton ti sumukat a kapitan. Anya? Ay, di ka man mangrabak, pare. Isa, dua, talo, upat, lima. At to'y kumpadre ka kapitan. 5,000 dayta. Ket agyaman akmanen iti tulong mo Awanan yaman na Don Dolfo. Basta sika. Ken tinapatag, matuloy na itinapanunot yo pagkwartaan tayo. Agbaysuta ko na kumpadre ka kapitan. Sigurado adakal ti maala tayo akwarta. Kadagiti kayo amapuka ni Jebantay. Saan la dayta ti mabalin tayo apagkwartaan? Mabalin tayo pa iti agipatakder iti resort ijay. Buwan ngagpaiso, Don Dolfo. Ken gaputan na siminto ti kalsada dito'y masakupa ka barangay. Adun to dagiti turista nga umay. Husto ka, kumpadre ka kapitan. Ket no na ipatakder ti resort, dakkel to na kwarta ti mabingay mo. Ken di kagdanag, kumpadre. Gaputa suportaran ka iti sumaruno nga eleksyon. Namnamak dayta, Don Dolfo. Si kamot gayam day tamanong Omar. Ay na, mangkigkigtot kamat. Apay ngay bulang mo ti basuram dito arubayak. Pagbasuraan ka dito labnay? Kwa manong. Day tamat ngamin ti imbilin ni Don Dolfo kanyak. Kunana, makatulong kano kada kayo dagito'y abasura. Ken imbagam kano, adito'y nga ibelang mi dagiti basura mi. Awan tikas nang imbagbaga ka ni Don Dolfo. Apay, gaputa basurero aklaeng, kasta? Kuwang, kasdi nga rod manong. Sana gaputag kalkalkalak lang iti basura, kat kastamot ang daramidin niya. Ala, no kastamot lang. Agkikita tayo di barangay hall. Omar, sana mabalin nga idarom ni Don Dolfo. Gaputasan mo't nga iso tinangibulang iti basura iti arubayam. Anya? Kat no agdadata nga iso tinangibaga ka ni Labnay, nga ibulang na ti basura iti arubayak, kapitan. Ada ka di ebidensyayo nga iso tinangibaga ka ni Labnay, nga ibulang na ti basura na ijay. Kasanungay no sadut lang ni Labnay, ang mangipan iti basura iti pagbabasuraan. Mamati ka iti bagak, Omer. Naku nangamin kanyak ni Don Dolfo. Ano dadumakit sadut ni Labnay. Iso adya kun mas daaw. No apay nga ijay tinangibilangan na iti basura da. Marurudak ka ni Kapitan. Agpay sumot gamit ibagbagada. Akanunungan ni Kapitan ni Don Dolfo. Talaga, met pare. Ket, anya nga tinapasamak iti ipapan mo ijay. Jak impagaro pakas jay gayam ti ibaga kanyak ni Kapitan. Pare, agpay so tinakunan. Uray kunak nga reklamo ni Don Dolfo. Di nakdengdenggan ni Kapitan. Awan na talaga ti maramidan pare. Gaputan na singed da nga gayam. Kanayon kuntubay makita ni Kapitan na mapmapan di tabalay ni Don Dolfo. Nadamag mo pare. Di anak ni Marcela na ospital. Ne, anyat na pasamak. Dinungpar kano tinangisit ako tse. Ngam intarayan kano jay driver. Anya? Naimbaglaan ngayon, tada nang ipan adagos iti ospital. Kinapudno na, bumulbulod ni Marcela kanya kiti kwarta. Ay sus, kaasimot nga rod. Ne, rugyam sabot ang tagipatakder iti resort, Don Dolfo. Nakasagana mo tan iti materiales. Wen, kumpadre, kapitan. Maya ta may patakder adagos ti resort. Tapno makakwarta ta adagos. Kasta ka di.
Nasayat nga ron no kasta, Don Dolfo. Mabit lang. Oh, atoy. Kumpadre ka, Kapitan. Alam da ito isang 10,000 pesos. Imbag lang igatang mo, iti kasapulan nyo iti balayo. Ay na. Kasto te kayat ko, Don Dolfo. At naman ang igatang ko itinaimas asidaan mi. Agyaman ako na, Don Dolfo. Awan yaman na, kumpadre ka, Kapitan. Basta sika, awan problema. Kenam na maam to, adak-dakkel to manenti itad kuken ka, numalpasen daytoy resort. Ay, nailako kong dagit na nakalkal ko abote. Atakan plastik. Agawid ang kadagos. Tayo nakagdigos. Panagbimisa ita. Katjak kaya timala daw. Sayang no jak masangbot timisa. Kaslag tartaras ka matomer. Apay, kamkamatan na kaya ni bakit mo? Ay, saan ka? Kaya't ko lang nga agawid adagos. Tayo nakagdigos. Sambutak nga mintimisa ita. Ha? Ne, makimismisa kay gayam. Uwan, Kapitan. Nabayagan na makimismisa. Jak liwliwayan timapan. No kaya cho? Intay makimisa, Kapitan. Awan oras ko di misa-misa, Omer. Importante ti papanak kita. Importante mo ti makimisa, Kapitan. Gaputa isotel daw, panagdayaw. Ken, panagdawat iti pamakawan ti Diyos. Kang runana, isotel daw nga agyaman tayo kadagiti inted na grasya. Ikakit din. Tapnusan ka amala daw. Nagmayat at talaga ti agkape. Kabayatan ti panagtugtugaw di ti paraangan. Ni pare Omar met day ta sumungad. Pare! Umay kape agkape! Addan nakasagana dito'y atinapay kan kape. Ay, sige man ngurot pare. Ay, aginanak, bait. Kagap-gapok namin ni Jejang siya pa naglako kadagiti nakalkal ko a basura. Eket po na. Gabi ka. Kabayatan ti panag-istoryata. Ay, magkukot na saya at kanong ti kasasadya anak ni Marcela. Remor ka din ni hospital, pare? Wan pare. Kahit nalaos ti panagyaman na, gapo ti intad mo a kwarta, ana inayon iti pinagbayad da di hospital. Pare, amangan no kayat mo ti agtaray, kas kapitan. Tani, umadanin ti eleksyon. Anya? Kapitan? Pagkat katawan nakman. Amumat a high school latin alpas ko. Nagtarayak iti dayta posisyon. Maabaka ka. Awan iti kwalifikasyon arumbeng anakalpas ka iti kursaw. Tapno agkapitan ka. Ti kunana lang ijay. Basta you can read and write. Ken maysa, kasapulan ti barangay tayo ti kapitan nga amuna ti tumulong kadagiti kabarangayan na. Manong Omer, si kamat gayam tamasabat ko. Nadamag ko kan ni Eman nga inalukoy nakaatumaray kas kapitan ti barangay tayo. Nakafile ka din iti kandida, Sim? Ay, ako Dakpay nakaikadang. Ay, among ka di? Sikat ti may sa anam namaan mi atumaray para kapitan. Gapu iti mayat agalad mo. Kayat mi asikat ti sumarunong nga agtugaw amang idaulo dito barangay tayo. Ay, maragsa ka na gapu iti imbaga. Sige nga rod. Agfailak man iti kandidasik. Kumpadre ka, Kapitan. Amom kati, ti agwarwaras asayang gus. May papanitian niya. Panggap ka di iti umadanin ang barangay eleksyon. Uwan, kumpadre. Nadamag ko at umaray ka no ni Omer kas kapitan. Anya. Ni Homer basurero. Anya ngay matiam muna dayjay no panggap iti politika. Hindi pa nakaturpos iti panagadal na. Tiam muna lang kahit agpidot iti basura kan sumbrag iti simbaan. Agpaiso ti kinunam, kumpadre. Agin lilintig laing dayjay. Ayngam no makaigam iti kwarta.
Malipatan nanto ti agarami diti umno. Un gayam, Don Dolfo. Manula apulanan ket malpasan ti resort mo. Isupay man ang ti pagkwartaan. Wen, kumpadre ka kapitan. Umadanin to ti panaglukat na. Kat sigurado, nagadunto ti umay a turista iti dayjay a resort. Oh, pare Omer. Nagkalkalingatan ka, mate. Kan nakadungdung rit pa yung tasuot mo. Kunak man no napan ka nagkalkal iti basura. Ngem awan mat karga day tasako ngay gamaw. Among pare, adda nang ko nga ungor ti Chinso. Kat sinurot ko ti pagtataudan na. Kat nakitak da Don Dolfo kon kapitan iti paset a pagpukpukanan da. Adda pa'y mararami da pasdak. Anya? Wan pare, kat mapanak iti police station. Ipakitak ti vinidyo. Ala, kaduan ka pare. Tapno maaksyonan da ito adagos. Saan arumbang agtultuloy da ito adagas nga ramid da? Kasla makikita konti kinaprogreso da ito a resort, kumpadre. Katamum ka di. At dapay tisaan ko na ibagakan ka. Nagpaimula ak iti marihuana. Dito'y kabambantayan. Anya, itala na ipagam kanyak da ita, Don Dolfo. Ha! At da pulis, kumpadre! Tumaraytan! Yung kantoton ti agligas! Puso, napalulawan na kayo! Ingatan ka nagitiba yo! Amangan no mabalin tayo a pagsasaritaan da ito, mga sir. Ija istasyon ti pulisya ti pagsasaritaan tayo. Ala, sumurot kayo as itatalugod. Jack ni namnama akas digam ti aramid da kapitan kan Don Dolfo. Agasam, nagado ti pinapukan da kayo. Saan lada ita? Nagpamula da pa iti marihuana. No kasta. Drug supplier da nga rod. Ay, isumot lagayam akanayon nga agkadwada. Nagadugayam ti illegal nga aramid da. Ay, dirumbang akasta ti mangituray kada tayo. Saan adumruas ti barangay tayo, no saan analintag ti mangidaulo kada tayo. Pudno day ta ading. Gandamag ko akamang gayam ti sindikato day di adon. Nabayag ka nun nga imbestigaran dagiti polis. Ngam awan ti maalad nga ebidensya. Imbag ko na tanangag ni Omar di ongor ti Chinsaw ket binidyo na ida. Wen nga rod Manong Eman. Ay, no saan agapo ka ni Manong Omer? Amangan no agtultuloy ti madi nga aramid da. Ay, ading. Inton bigat gaya man ti barangay eleksyon. Sabay ko mata mapagasatan ni paring Omer ang mga abak kapitan. Ay, kasta tinamnamaak, Manong Eman. Tapno mapadasan tayo mat tinasayaat, kan managtulong kapitan. Agyaman nak! Kabaranggayan! Gaputa siyak ti pinilyo kapitan, dito'y barangay tayo. Ket nalaos ti panagyaman ko iti Diyos. Gaputa siyak tinangabak kapitan. Kablawan ka, pare. Nalaos pa tiragsak mi akabarangayam, tas si katinangabak kapitan. Agyaman nak. Congratulations, Manong Omar. Sikat ti baro amang idaulo iti barangay tayo. Imbaglangan, tasan napagasatan jay sigud kapitan tayo. Ay, imbaglangan tasikat tinangabak. Agpaisot ako na, ading Marcela. Kasapulan ti barangay tayo ti kas kini Kapitan Omer. Ket pagyamanak ti dakkel a supor tayo. Ket ikarik, aramidek amin akabaalak. Tapno maaramid ko dagiti pagrebengak. Laglagi pon akanayon, ano dakas ti aramid mo, dakas mat ti pagbanagam. Ngarod, nasaysaya at no intay aramidan ti pagayatan ti Dios, tapno natalina ay ti biyag. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Jenzel Diones de Paiso. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit.
Sound effects, Joseph Benawe. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Santiago Kapitulo 1, versikulo 23. Ti dumngag iti sao, ngam di na matungpalan, mayarig iti tao nga agsarming, makita na ti pudno alangana, ngam malipatan na adagos, kalpasan ti yadayo na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno kanya. Agparaaptan, tadan basit adanom nga agturong dito'y nga agapo iti irigasyon. Ay, sambutin ta basit ti danom. Ada masurot nga schedule ti danom nga agturong kada purok. Iyalis da kadimot iti sabali a kanal amapan ijay bangir apuraw. Ay, wan. Iso asambutin ta. Ay katun na nga road. Imbagkit di tasaan ta amala daw nga agrab. Parikot ita ti danom. Nakidate. Iso nga by schedule ti danom kada purok. Mapan nga tamot agrab ti anak taan ni Jordan. No di pa'y lagunay. Ay sos, maladaw taon nga agparaab. Ada kamat dito'y nga gililad. Di ka maagraab Tayalis dati danom iti sabali a kanal. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw. Da nagyulakid din aya. At dan tumanan sumangpat adanom. Ay sos, mabayag ton Nakidit nga rod ti danom. Ala, tamapan kami to agrap. Ingkan. Saan aday tagil ilad tin into narem. Wen ka di tatang. Mapanak to, numasangok. Anya masango. Kasano no yalis danton ti danom. Ay, mapanak to. Agawit kayo din. Ay salbag. Palpalagipan ka. Agawid kung kunam ki din. Nasabat kumat ni tatang anak kami suot. Anya ka di tinaramid mo. Ay, awan kas-kaskan ti bagbagana. Apay ko mga awan kaus-uskan na. Saan mun nga amun? Apay ko maasaan ko nga amuan. Awan ka di ti karbangak amang mo? Imbaga na nga road, amapantakan o agraap. Saan ko paimot nga road? Amasango, tanasapa paimot. Anya ka di tinsungbat mo ka ni tatang. Pinagawid ko tas ang kadagulit na ngamin, nga inakan o agraap. Ay, wan ko naklang arudan. Wan, kunam, ngam di kamat mapan. Na, may sakamat. Ay, agparaupak to Into numayalis ti pagturungan ti danom? Ammumat nga awan ti tudunan. Diyay la irigasyon ti paggapuan ti danom. Imbagam kadikin ni Jordan amapanan agraab. Imbagak. Ang magpatinggan sala itiwan. Adimot agunay. Ay, day tamot ti mading aramid di anak ta. No imbaga na awan, di namot aramidan. Ay, ison sa ti malaan ni Junior nga anak na. Kasanaon numabayag ama isubli ti danom. Naladaw ton nga agraab. Ay, anya nga, ay no day tate kayat na. Di awan papabasulan na. Di nakit agawaan tad dapay danom. Ay, Kasanaon no awan ton ti danom. agrengat taon ti talon na di pa'y maapit no maladaw nga agraab. Awan tumanan ti maapit na iti daytoy akrap no kastalaeng ti aramid na. Ay, nalaklakayan na di makainaknakam akunak. Di na mo dengdenggan ti bagbagak. Ammom kadi anayalisan ti pagturungan ti danom. Impaturong dan iti sabali apurok. Umay tumanan dito'y ayan tayo. Ay, unay kalakit din ay. Diyay latalon ta ti saan pa'y anaraupan. Nangibaga, ajay latalon ta.
Nagnaak ijay, idinagsak ka kami ka ni Mari Remy, iti rinaupanda. Nagparaapdan. Wen nga rod, kasano da ito yan? Si kalaangan ti saan pa'y anakaraap. Kaano nga tang isublida ti danom dito ayan tayo? Inton malpas da kano di tabanger apurok. Ialis da pa iti sabali apurok. Dito ngamin ti mo na. Kaya't mo asawan. Palpasan da pa'y amin apurok, sakbay ama isubli dito iti danaom. Katuan tanalpas nga rod ti schedule tayo. Saan ka di nga imbagada? Asaan ta amag na ditoy? Tamadi ka no ditoy? Adayumat di tabangir apagnaan. Isumati imbilin da. Saan ta ka no amag na ditoy? Ado ka no dagiti tambay anabartat kan managdakdakas. Ada bisikleta. Patarayak, nadama nagdaktakas anabartak. Ngam sinalungasig mo tibilin da lolo. Di na mo. Wala, may kakidin. Magnata ditoy. Ay, saan manong? Ha? Saan ka amag na dita? Dito'y ta amag na. Nagadayo dito apagnaan. Mabibiit ditoy. Apay ti bukol di tamuging mo, manong. Ada nang barsak kanyak ididalan ko nagturong ditoy. Imbaga nga min dalulo ken lola saan ta amag na ijay. Nagnakamot latta. Nagbisikleta akmat. Mabalin ko latta ko mga itarayan ida. Ngam ti bato, saan mo ana itarayan? Addakat nga rod bukol mon. Makitan to dagi dyan ang barsak kanyak. Balsak to ida. Saan manong? Saan ka laangan amagmag na ijay? No jak magnay jay, di jak mabalas dagi dyan ang barsak kanyak. Bay amon ti agibalas. Ang mga no dakdakas ti mapasamak no magnakapay ijay. Basta, magnakto pa ijay. Birukak tinang barsak kanyak. Itaman pa'y anak ka umay ka, apaw. Awan maddananang ijay balay. Napananda ka di, lola. Ay, jak mo't amaw, apaw. Ada ka di ibagam kadakwada. Wen ko ma, lola. Ningamin manong. Nagnalata ijay imbagayo asaan mi apagnaan. Ay sus. Saan ka di nga imbaga aming awan ti magnaijay? Apay anag na ni manong mo. Nagnalata, lola. Iso nga'y di nakadanon ni ijay pagadalan. Adda bukol nan. Dayta ti makagapo no apay nga imbaga aming awan ti magnaijay. Nasulpang mat ngamin, lola. Di na mo ti dumngag iti sao. Masapula sirmunak manan. Bareng denggan nan ti sao. Naisag maklakat nga raw. Tasaan nga agtungpal iti bilin. Di matlili di nakitak at kasibsibot na. Apa niya ginagara na bakit? Imbaga na anag na kano ni manong na iti iparparit ta apag naanda. Ay, talaga ada sulpeng day jay a junior. Sangkay baga di da magmag na jay tayo yang dagiti luko-luko at taaw. Masapul apalagi panmanan day nga ubing. Ipanakal na ti bisikleta na. Sana balikan no tamabalin na mo't apatarayan. Ay na, ti panagtungpal na iti sao ti mangiliklikan kuha na iti pakaisag makan na. Saan a bisikleta ti pagtangsit na. Jakman amo iti day nga ubing. Agpada da iti ama na asan adumdumngag iti patigmaan. Saadan to lang ata mo ti agnakam no adadakdakas ang mapasamak kadakwada. Nay, apay day tabukol itimuging mo. Binarsakdak iti shortcut na dalan, tatang. Anya? Nakitam ka di? No asino tinangbarsakan ka? Wen, mapantamang mabalsan. Wen, mapanta. Itugot ko tibunang ko. Tapno adarmas ta. Wen, tatang. Agang kasta iti bisikleta. Numakita da nga adda kadwak. Mabutang dalaki day. Lakid di Kabutang dak dagita amam martek. Ala, mapantan. Sige, usaran ta ti bisikleta, tatang. Intang arudan. Awan mo't datatang kun manong mo. Napananda ka di. Nang ko amapanda ka no balsan tinang barsak ka ni manong, nanang. Anya? Mapanda iti shortcut adalan?
Day tama tinangag ko nagsaritaan da. Ay na, agar arami dagijay nga agama. Imbagada lang nga ruden ama di ijay apagnaan. Nangalapay ni tatang iti armas na. Ay na, unay mo tandagijay nga agama. Ay, kaya't da asawan, mangdangranda iti pada da tao. Wen nga rod nanang. Kasta ati kayat na asawan. Imbag no awan tida ka sa mapasamak kadakwada. Sapay kumatakas ta, nanang. Tatang, adamutin kayo nakabalangan iti dalan. Ala, Huwag ngagpaiso. Adda kayo ang nakabalangan iti dalan. Sigurado, aramid lakid di dagiti managdakdakas. darin ko sa lalaki, tatang. Anak, ibultam ti bisikleta, tapo maunautan. Wen, kasanon, awan samat pagnaantan. Hala, impus mo ti pilit ta, tatang. Linansaan din sa. Ay, una yan. Tumaraytan, ang Wen. lipastan. Awanan ti bisiklita, tatang. Sigurado nga lang daday jay. Pati tay kabarbaro abunan ko. Jack amuno yan na. Awan mo ten. Hala, awanan ti pagluganak ang mapanijeskwilaan. Awan mo ten aramatag abunan ko. Ay, una yan. Gapoy ti ayat ta bumalas. At adakit din anapukaw ti kakaisuna gamit ko a bisikleta. Salbag kahit di dagiti ang managdakdakas. Sapay nagaduda. Amang ano talaga adida kahit nga damag na ijay, tatang. Nalapit akasta. Sapay nagaduda. Sayang ti bisikleta. Dita ko manapnapan ni Jayan. Awanan. Huwag nga raw. Sayang pahintay bunang ko. Sapay awan paggatang ko. Apaya kasta ti itsorayo. Madlaw ang nabambanog kayo. Ayan nga ti bisikleta. Ado nga minti managdakdakas ija shortcuta, nanang. Timaray kami Ta pinapos na ti pilit ti bisikleta. Imbag tanayawid yu pa'y ti bagbagiyo. Sang kaibaga datatang kananang nga awan ti magnaijay, taado ti managdakdakas. Ngam di kay matdungag. Kasano ngayon na maalak ti bisikleta? Gapo iti kinasulpang yo, napukawan kayo lakit nga rod. Mabuti nga kung amag na ijay, nanang. Nagadumo ti tambay. No idi pa'y la kumaadimngag kayo, adda kumapay ti kakaiso na abisikletam. Un nga rod. Diyak tumagmag na ijayin. Ang mga nudakdakas ti mapasamak kanyak. Nasaya at mat no nagnakam kan. Nakapasyar ka magtatang. Ay, napan ka ka din, ijay talon, mau. Saan pa'y tatang? Limabas ka kanijay. Ay, saan lalim mabas ta nagpagapas kami. Ngam jay talon mau, di pa'y nagdawa, ta nagladaw mo't anaraapan. Di pa'y nagdawa? Ay, kinuawan danumnan. Agreng-rengatan ti dagana. Awang mga mintudunan. Saanay na makadawa nukas jay, tamagango di pagay mau. Sayang pa'y ti pinangtangdan ko kandagiting nagraap. Kun sayang ti pinaggatang ko iti abuno. Ay na, nung kumata nakikiddan ka mo't hindi nagparaap kami kaninanang mau. Di agpagapas ka kumamot tain. Hanggang saan Mike? Tadi ka mo dimngag iday iti imbagak ngayong kagraap. Anya pa'y itanti kanan mingay. Awan mat maapit may. Ay. Sapay nangina ita ti bagas. Ay suruam ngairutan ti barikas mau. Tawam makanan nyo ako naam. Delikado no awan apit tatang. Awan kanan may. No dimngagak kumakan kay di. Saan kami kumangagrigat ita? Wala. Gapo iti kinatangkan ti ulo yaw. Anya naganab yaw. Napukawan kay lang arudan. Agbisin kayo pay. Isungag balbaliw kayaw na. Napatag ti sao, no ammo atong palan. Ngam no yaling-alang mo, amangan no agbabawi kanto. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo.
Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Joseph Benawe. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Santiago Kapitulo 3, versikulo 6. Mayarig ti dila iti apoy, kaslalubong anapnuan iti biddot. Adda na ituding ang lugar na iti bagi tayo, kat isaknap na ti kinadakas iti entero a kinatao tayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Malaman, kasangsangpet mo pailaan. Ay inggaraw mo man ngatan ti ugalim anapan nakitungtong taong Anya ka di aya ti parikot mo? Apay adamagampay. Sikat ti parikot kaw. Hinto man no nakaisawang ka ti saan nga umnaw. Adan to man kaapa maun. Apay ko maakaapa. Saan ko asawon? No saan ko nakita? Puno na damag. Na, kasanaw no ti ipadamag daken kaket saan apudnaw. Oh! Basol na! Iso tinagtaudan ti sao. Na, Isumat ti maladdat saan kat asyak. ay sardeng mo man day tangaramid mau. Awan ti mading aramid ko. Awan ti sardengak. Ay, ingka kaaglutaw. Ay, masurunak ni makaraman kan, maruam kan. Urayin nakmat-an na mapan ka ije pagadalan inton bigat. Awan ti kadwak a magmagna. Adda nga min dinagas ko di kalman, iso di ka inuray. Imbagak mo't ko ni ading mo. Apay di na imbagakan ka? Awan matimbaga na. Imbag tada na kaibaga nga imuna ka. Inururay nak aya? Wan, iso adandan ni aknala daw. Imbag, tada pa'y napanan ti maestrami. Iso asa anak anala daw. Mawanak, di na kun urayan, tada papanak amasapa. Papanam ka di amasapa. Itulod ko pe ani nanang ko iji kalsada. Panagla ko itinatnatang iji ili. Awitak ti daddo mga ilako na. Ay, kasta ka di? Saan ka nga rod nga urayanan? Iti panag-aawid tulaangan, ti panagkuyog ta. Imbag tada sabat ka, Lisa. Ada ibagak, saan mo nga ibagbaga Anya ka di day ta saan ko nga ibagbaga nana. Kinalong ka no ni Kulasa ti sidaan kumati karuba na ani Sebia. Sa dino nga min tinangi kabilan ni Sebia, apay a kinalong ni Kulasa. Kaya siguro kusina da Alangan mo't nga ije kwartaw. Mabisin launay siguro iso anapan nagkalong. Kat anya nga iti inaramid ni Sebia, itinangkalong iti sidaan na nana. Pinagsasawan na ka now. Nagturudan ngay anapan nagkalong. No siya, mabainak laang amapan agkalong iti balay ti akin balay. Mabain ka nga raw. No agkiraos mo taboksit maun. Amom ka di nagkinalong kanuda Kulasa kan Sebia. Anya man ang deta na damdamag mon. Kasano kumaan nagkinalong da? Amok pa yan. Basta nagkinalong da kanu. Napan siguro ni Sebia iti balay da Kulasa Napanmet ni Kulasa iti balay ni Sebia. Nagalasan nga aramid. Timapan iti balay ti aking balay. Sa mapanagkalong. Ay, agbibisin launay no kasjay. Nabisinan da siguro adwa iso nagkinalong da. Ay, saan na nasayat day taadamag? Kalungam kit din ti sidaan ti karubam. Inton kwan sa balen ti kinalong da. Anya man na nasa bali? Ay, agar aramid ka man nga tan iti istorya. Ay na, saan nga istorya lang ti bagbagak? Pudno.
Dagwarwaras maipapan iti panagkalong. Da kayaw kanili sa tinaggapuan day ta a chismes. Awan lati bagbagak may papaniti kanlong. Kano day ta ti sao ni Lisa. Awan kanaw ti imbagbagana. Saan na siya tinaggapuan day ta sao? Nilisa laki day. Ay, apay di ka madidigra. Nakiapa ka man iden, gapo iti kinalaing mo nga agaramid iti istorya. Ita ulit ang manaan. Saan ko ngay naramid ti sao? Nilisa tinakadamagak iti dayta. Ay, agpada nakapungtod da sibya ken kulasa. Gapo iti dayta inaramid yu asao. Awan kano tinapasamak akalong-kalong. Nakadamagam mo? Dayta tibaga da kulasa ken sibya. Kawatan nga inaramid yu manan ken ni Lisa dayta asao. Imbag ta nasabat ka, sika, sa lawasaw abakat. Nana, ay nagbastos kan. Sa lawasaw abakot kung kunamkot kanya kon? Saan kit din asika tinangibaga may papan iti kalong? Imbagampay asaan ko nga ibagbaga. Ngam ni nayunam. Imbagam anak kinalong da. Sana kas jay ti imbaga. Ninayunak laang magtilastog mo. Ha? Dot-dotak man laangan day ta sa lawasaw adilam. Uray si kamot Guyudak day tanagatidog adilam. Ay, salbag ka. Pungutan ka man laangan. Yan na ikon na dyan. Iba't ang tidog ko. Manmat. Anya tinapasamak kan kanana. Apay ako kusok ti buhok mo akas lagarami. Aramid ti sinalbag at chismosa daytoy. At dapay aya sa bali at chismosa nana. Kinusi ka ngamin ti amok nga wawagan da iti chismosa. Asino tinakangagam at chismosa ak Isumot tinagan mo kadag iti tattao. Ni bakit kora ti chismosa saan kat asya? Isu kanu ti bakat at chismosa. Kat si kakanumot ti anak at chismosa. Kasta ti bagbagada? Una na. Agpada kay ngamin kanu analaing asumao. Kasla apoy kanu tadilayaw. Tapay ko maakas lapoy. Kasla kanu apoy amang uram iti dakkel abantay no sumgad. Makaperdi kanu. Apay, akasla rumrumsik dagay tamatam. Adaman ka apa mo niya. Ay, day yaman sa lawasaw a tao. Duwalaag ti sa lawasaw dito lugar tayaw. Amom no asino dagita. At atid dog tindila day Lisa nga biti siya. Pagkunamay, di kay lagbaid. Medya ko mati pagbainak. Awan mo't aramid ko amad eh. Ay naapaw. Ay saan la na puskol ti rupam. Ulbud kapay. Tikit laing yung agsalawasaw. Awan tin sa lawasaw ko kunak manan. No. No adaman inrabak ko. Ninayudan daya sa lawasaw. Ay, puutem to'y ibagak. Day tanto dilam ti mangisagmakken ka no di ka pa'y lagbalew. Tapay kumama. At dapay aramin yu ka ni Lisa. Agapa kayaw. Inton madamdama. Agkadwa kay manayn. Inton kwan. At damanen pagchichismisan yaw. Agtudon. Wen nga rod, kat ni, awan payong ta. Mabasag ti papel kan libro ta. Darasan, mapantay ti kalapaw iti asidag. Ay, mabasa ta magpaiso. Sige, agtaray tan. Agawan ta tagtaray. Ay, sapay at damat kimat na kan gurood na. Imbag lakit din. Tadaday ti akalapaw. Sapay kabutang ko ti kimat. Mura siya ka. Manipot adda na kimat akalugaran tayo. Saan la akalugaran tinakimat? Adapay iti sabali a lugar. Ay na, nakaamamak. Iso nga urayan tapay asumardeng titudo. Kan kimat, sakbay nga agawid ta. Kasanungay no sana sumardeng titudo na kan kimat. Saan kumamat agsardeng kuman. Tapno di ta masipngatan dito'y kalapaw. Na. Nakita tidwa nga ubing anapan iti kalapaw. Na, apay nga ta anapan da ijay. Nanggagutim bagada nga agtaray da ka no. Nanakora, nakita ka nangigyo ka di mo tinakita ka nangig ko. Ay, jay imbagada nga agtaray da. Wen, nangig ko day di imbagada nga agtaray da.
Saanan akin na sa lawasaw tinakita ka nangagta. Saan tan nga agapa? Tapno pat yun dati ibagata, nagtaray dagiti doang nga ubing. Intay baga ka dagiti naganak dagiti ubeng nagtaray ti anak da. Intan nanang, intay pa damag tinakita ta. Wan Lisa, itaan uray ang tunto daw. Ay nagapwam, tapay na basbasa ka. Ay, nagapo aki di bangka, giti kalsada. Eh, Idi kwan, nagtudumatan. kita ipay mo dito daw. Apay adi ka nagawid nga, dagaws. Adda ngamin nakita mi amma di na pasama, lakay. Na, anya day ta ba di napasamak akong kunam manay? Dagiti estudyante nga nagtaray. Nagtaray, di nagtudo ka di, kayat mo sawain. Nagtaray da adwa kat napada iti kalapaw iti asidag ti bangkag. Mga napanda naglinong at nagtudo nga raw. Nya pa anak kuyog dapay. Nanggag ko ti imbagada nga agtaray dan. Ay sus, sabalin ti inaramid ti dua akaaruba tayo. Asino akaruba? Dabito'y kantina, nagtaray dan. Ay, di ka man agar aramid iti sao. Amangan, numatudingan ka. Saan nga istorya laang timbagak? Nakita mi mismo kininana Cora ang nagtaray da. Nanakura manayin. Di manan pada masalawasaw. Nakita mi nga rod ang napandagiti do iti kalapaw. Ay, di ka man agar aramid iti pagbabawyam. Apay ko mga agbabawi ak. Kat nakitak met nga rod ti ipapandagiti do iti kalapaw. Kunada nga agtaray da. Gawid tan, tanalpasan ti assignment ta. Punak no saan ta amalpasitayan. Nagrigat mat ngamin. No saan ta nagtinulong. Amangan no saan ta nalpas. Inta nga rodan. Agawit tan. Di nakurayin no bigat Tadala ko ni nanang ko. Itulod ko iti pagluganan na. Ay, kasta ka di. Imbag pa'y kada kayo. Takanayon nga daila ko ni nanang mo. Gumatgatang ngamin iti nateng kadag iti tattao nga danateng da. Kat isumot ti ila ko na iti tsindaan. Ay, isumat lagayam nga da kanayon ti kwartam. Basit lang mo. Ay, amom kade anakadanon kadag iti dadakkel ni Tina, ti warwara siyaw anak itaray, ti anak na. Kahit anya ti naramid na iti anak na. Di mo't mabali na pag-asawaan ida ta ubing da pay mo. Urayam. Payabanda kayaw, maimbestigaran kayaw kani Lisa. Taapay nga imbestigaranda kami. Dagijay kumanagtaray at imbestigaranda. Ay, nagpalawag dagiti dua nga ubeng. Gapo taam ken da mabasa dagiti papel ken libro da. Nagkamang da iti kalapaw. Kahit inaramid da meten ijay ti homework da. Rason dalaang dayta. Na, ta ipapilit na. Ay, ijay kanto barangay hall ngagpalawag. Barangay hall ko na. Wan? Nay. Apay ngay nga ijay pa'y barangay hall. Gapo iti nagsanga adilayo kanina nakura. Dayta, naidarom kayo. Naidarom? Nakita mi met ngamin dagiti doa? Ay, napandala ang mat iti kalapaw. Ngam nagrugit-kit din ti panunot yaw. Madaksan kayo, gapo iti naramid yaw. Multaan da kami nga ta? Sigurado nga dadu sa'yo. No ti dusa kuma, kat maikat ti dila. Sigurado, maikat ti dila yo kanina nakura. Ay, kado anak man niya barangay hulakay. Mabuta nga. Ay, di nakman iramraman. Inaramid mo, isu asang wom. Agkuyog kayo kanina nakura. Anya nga iti aramiden da kadata. Diyak ka muna na. Dahito ito matadila. Ay, nagapatag po iti dila ta. Ita, agpada ta anay darom, gapo manen iti dila ta. Liklik akong tilumanabid. Yahuray siyak. Saanan, narigatan ti may darom manen. Gapo iti kinasanga ti dila ta. Di ka agisawang iti saan apudno, tapno di ka madaksan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Canbiang. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon,
Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Joseph Binawe. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo ang dalan. Kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Santiago Kapitulo 4, versikulo 2 kan 3. Ado abambanag ti tarigagayan nyo ngamdiyo matagi kwa ida, kat sisasagana kayo apo matay. Aguman nyo dagiti bambanag, ngam awan magunudyo. Isod gapo na amakiriri, kan makikabil kayo. Diyo maala ti kayat yo, gapo tadi kay mat agdawat iti Diyos. Kat no agdawat kayo, awan maawat yo. Ngamin, dakes ti panggapyo. Dagiti laeng bukod yo apagragsakan, ti dawaten yo. Papagayam, hintay dinggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Oday ka tagasgasatan anak ko. Ubing ka pa'y laeng idinabalo ak. Ita nabalo kamot iti dayta nga edad mo. Anya nga rod ngay nanang. Awan ti maaramidan tayo, no na ituding akastoy ti mapasama. Sapay kumata na salon at tayong agnanayon kada jay nga anak mo. Sapay ko mananang. Salon at tayo ti kang runaan akid kidawak iti apo. Wan anak ko. Uray ado ti kwarta. Numasaksakit mo ti tao. Awan serbina. No pagpilyandak no kinabak ng wano salon at. Salon at pailaang ti kidawak. Wan. Kasla di karoba tayo ani Maria. Ibaga na akay kayat na ti kinabak ng ngam ti salon at. Saan ka di nga da sakit na, nanang? Wan, anak. Nakatumpong da iti balitok ka no, ije minasan da nga usok. Ngam, apag gisumot anadoktalan ti doktor nga da nadagsan asakit na. Saan nanto apakairanodan ti kinabak ng na? No bilang laang awan gasat na, gapo iti sakit na. Idawluan man dagiti tinangdanan tayo, taaladan da amin ti aglawlaw ti pagpaspasturan iti baka, ha? Yalis ko kit di ti daduma apos ti alad. Tapno lumawa ti pagpastoran tayo. Nuwan niya ti pagsayatan tayo. Iso ti aramidam. Talaga pagsayatan tayo ti aramidek. Nang runa ti daga, dagiti aginaabalo. Bayat nga agpaiso ti lokasyon ti daga dagi jay nga agina. Asida giti waig. Mabalay na paginuman dagiti dingwon tayo. Numakadanon kami jay. Pakialad mi ti dagada. Awan matla ti laban dagi jay nga agina. Tawan ti amuda. Nalakalaeng, abut-but ngan dagi jay. Nadanon ka diti daga dagiti agina abalo. Saan pa'y? Ngamdandanin. Mayat ijay abanda. Ado ti ruot tasi dagiti waig. Mayat nga ayuyang dagiti baka. Iso nga ron akayat kong aladan. Kukwa tayon to dayjay. Saan nga ta nga agriri dagiti agina? Uray agriri da. Awan matlat maaramidan da. Nunalpaston anaaladan. Sabagay, idi pa'y laan nalaka akigkigtutan dayjay abakat mayang. Uray, tadida mo ti aramiden da. Awan adal da. Ape, asino katanda ti alat ti baka da tatawal do, nanang? Narukop siguro dagiti puste da anak ko. Isu-aso katanda. Di pagpagnaak, kat naaladan. Impadundun da ti alad. Bayam ida anak. Di dalakit aladan ti balay tayo. Nanguko ti saritaan da. Nga aladan da kano ti daga tayo, iti asidag ti waig. Anya? Ni,
Apay ngay apakibyangan da pa'y tidaga tayo ijay asidag tiwaig. Day ta tinangag ko nga imbaga ni Tata Waldo kadagiti agal-alad, nanang. Masapul amaamuan ni nanang daytoy. Napanan ka din ni Lola. Imunan ijay nagmulaan mi itinatang. Adala sinublik. Iso nga addaak payla dito'y balay. Nanang, nasa ni Jane anakita na kano da Waldo. Suksukatan dati alad ti pangibulbulusan da iti baka. Amang ano aramiden dati inaramid da ide, nga idenden da kiti alad da. Day tangarod kano ti inaramid na ako na ni Jane nanang. Inaladan da kano pa'y ti pagpagnaan ni Jane, ama pan ije pagadalan. Kasta ti aramid da kita at tao. Naagom da kita iti daga. Nangag kano pa'y ni Jane, apakialad da kano ti daga tayo iti asidag ti waig nanang. Ay saan ama balain? Ta kompleto pa'y tigam ka papilis da ijay adaga. Saan ka di abay bayadam pa'y tibis day jay nanang? Wan, talaga abay bayada. Naimbag ta nakita ka dito'y tsindaan, ading ko. Anya ko ma, ti pagimbagan na. Awan, ti masapul ko kan ka. At kanu panggap ti pamilyam ang mga alad iti masakupan mi iti asidag ti waig. Pudno ka day? Adda ka di masakupam, iti asidag ti waig. Ammom ti pudno. Iso apakibagam adi da iramraman nga aladan. Oh, adda ka di pamanaknak, ako kwam dayjay. Apay pay asapulam ti pamanaknak. Ammom mat ako kwak dayjay. Kukwam iti day di asawa. Idi dayta. Ngam ita, saanan? Apay kumasaanan, ay saan nyo agarawan ijay? Ha, manmandaran nak ka di, sika nga awan amuna. Aminak nga awan ti amok. Ngam, saan aday tati pangibasaram amang loko kanyak? Nagkita kami ijay tiyendaan iti awan amuna, abalo. Imbag tanapan mo't ija tsintaan. Napan nga ta nakitsinda. Ano, napan la nagpasyar. Agam, iti pa tsintaan, ti pagpasyaran na. Manmandaran nakit din. Asaan tayo kano apakibyangan ti masakupan na, ija asidag ti waig. Kunamot no adda maaramidan na. Kasta nga rod ti imbagakan ko na. Agbalaw ton, ngam nalpas anaaladan ti amin. Awan tot maramidan nan. Uray, tawan amuda. Di da mo ti aramidan da. Kukwa tayon ton, ti masakupan da. Wala. Medyo nalawa ken patad ijay banda. Napintas a lokasyon para kadagiti baka. Wen asidag iti danom apaginumanda. Nasayaat nga tatirik na danana nati kan tatapuldo. Nga adda agrigrigat, idinto taglaplapusanan da. Ikararag tayo lang na di na tayo baybay at ti apo. Saan tayo laan nasango aminulaan ijay? Gaputan nangin ti mausar nga aggarden. Wen nga rodo. Sobra matingin na ti abono kan pistisityo. Huwag nga rod nanang. Iso ang makibalbalitok tayo laangan ijay karayan. Wano ijay waig. Padasin tantuman ti agbalitok ijay waig. Amasakupan tayo. Saan ta pinadas nga agpaiso ijay nanang? Amangan no adumot ti maala ijay. Intanto padasan. Barang no mayat. Saan amasapol amapanta iti adayo akarayan amakibalitok. At ka din impatak deryo apos ti jasidag ti waig. Addahan, tatang. Kalpasan ang maipatakder dagiti poste. Iwayat mi maten dagiti barot nga alad. Di dan tumakastrak ijay. Kasla makit-kita kunti tsura dagi-dagi na. No makita daan na aladanan. Awan ti pagkamangan da. Awan matkwartadang aramatan da. Ako mamang iti abogado. Ha! Amangan pa'y. Di da na bayadan ti buwis na.
Pangalaan da nga iti pagbayad da. Mapandala ang makibalbalitok iti karayan. Ken awan ti lalaki akadwada. Manulang mati maala da nga ya balitok. Ket puro da babae. Nanang, medyo nabagas mo't tinatumpungan ta. Medyo ado tinaala ta abalitok, ije nagbalitokan ta diso. Ay, ija ito madan ti papananta, tapno makaurnong ta. Nanang, nabayag sa nga awan tinagbalitok ije adiso. Iso ang nakaala ta iti medyo ado. No itilas o ti makalawas, kat kastoy kaado ti maala ta, ay adan maurnong ta. Lakit di nanang. Ay na, maragsa ka na. Italaang anapasamak daytoy. Ado tinaala ta. Ay, amok, kakaasyan na ta ti Diyos. Ibilang ta a bendisyon daytoy. Uray siyak nanang. Iso ajak agsarday nga agyamyaman iti apo. Wen kasta ti aramidan tayaw. Naaladan ka din ti masakupan dagijay abalo. Una nang, nalpasen. Awan maaramidan dagiti awanan gaway a babae. Apay, nga awan maaramidan da ako na. Agro nga abda, ngam saan to ida matulungan ti luada. Nagmayat ijay, nalamiis, kan presko, gaputa si dagiti waig. Napanadagos dagiti baka, anaginom iti nalamiis adanom iti waig. Saan tayo nagbidot, anang sakop iti dayjay adaga. Pagmadyan ti awan amuna, di na mo ti araramidan na. Nanang, naalada ng ti masakupan tayo ijay asidag ti waig. Mala, intan ila ako tinabalitukan ta. Barang makita ta ti kabagyan day di taatang mong abogado, tayo mantakan ko ana. Ti ka dininong ko nga abogado, nanang. Wen anak, nadamag ko anabayag gayam nga dadan diti lugar tayaw. Kunayo idi anapanda iti Amerika. Wen, ngam adadan diti Pilipinas. Malagip ko nga idi ubingak. Kanayon nak nga ikan idi iti sagot. Ama nga no di napahiam mo ama isa ka itan abalo. Mapantayuman nga rod agpatulong kan kwa na nanang. May papan iti daga tayo asinakop da tatapuldo. Anya ka di datay kay ma'am. Naglidem matarupam. Basaem, naggapo iti may sang abogado. Oh, atoy. Kita man. May papan iti dagat yagi na abalo. Nangalaan da nga ta iti kwartada a pinagbayad da iti abogado. Mga lakmat iti nalay nga abogado Ada kwarta. Awan kwarta dagijay nga gina. Kat nagtultuloy iti kaso. Maawanan da iti kwarta, kat di nagtumatla ituloy. Wala. Anya kumangay ti gaway dagijay. Makita da ita, ti sapsapulan da. Ita ti panagkikita tayo iti sango ni ninong ko nga abogado, nanang. Wen anak ko, mala agrubot tatamapantan. Alaan tayo amin apam managnak. Ako kwa tayo ti daga. Wen nakasagana ti titulo ti daga. Deklarasyon, kan nagbusan, adapin kanyak. Inalaak maten itiladawan ti inaladan da masakupan tayo, nanang. Ay, imbaglakit din, taada day dyan inong mo amang tulong kadata. Wen nga rod, nanang. Di na pa'y kaya't nagpabayad. Anya ka di imbaga na. Adakkel ti utang na kinitatang. Na-aksidente da idi kinitatang mo, iti motor. Kat nasugatan ni ninong mo. Nasugatan dadwa. Ngam inkarkarigatan latta da iditatang mo at tinulungan ni ninong mo. Kat napanda ija ospital. Isumit lagayam nga imbaga na. Adakkel ti utang na kinitatang.
Kunak no awan ammo dagijay nga agina. Angam addamat gayam. Kompleto ti papeles da. Kasla na si Pati Rupak. Idimbaga ti abogado, akasuhan na tayo. Imbaglakit din tanasingpet dagijay nga agina. Imbagada ha asaan dan nga agdarom. Isubli tayo lakit di kano. Dagiti inaguman tayo. Lipatan dan ti inaramid tayo. Bakit? Nakulding ti pusok iti kinasingpet da nga agina. Napakumbabada. Huwag nga rod. Iti kasjay nga inaramid da. Mabainak iti bukod ko abagi. Nang runa, iti bagat ti abogado, nga awan lang nga roden gaway da. Bakalan tayo pa'y lakano ida. Wen nga rod. Nga imbes akaasyan tayo ida. Inruruman tayo ida. Nakaamirisak lakay. Talaga amaditi naramid tayo. Iso asaan tayon nga ulitan timang tagikwa. Iti saan tayo ako kwa. Saan nga aguman ti sanikwa ti awan gaway na, ta saan ida abaybayan ti Diyos. No dakes ti aramid mo, dosaan na ka ti Diyos. Papagayam, ditan tinagipusan ti maysapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Joseph Binawe. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Santiago Kapitulo 3, versikulo 16 ken 17. Iti sa dino man nga ayan ti apa ken panagririri, masarakan mo ti di panagtutunos ken amin akita ti kinadakas. Ngam umuna-unay, nasinaw ken awan mulit na ti kinasirib nga aggapo iti ngato. Natal na, naalumanay ken manakigayam. Manakipagrik na, ket agbo nga iti nasaya at nga aramid. Di mangidumduma ken agin kukuna. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Napanan ka din itatang mo, apay nga awan manan. Dinagasmat ni Tata Dalmas itay nanang. Ada ka no papananda. Ay, no ni Dalmas manan apada na amamartaken manugal. Ay, awan manan no kastoy laang. Anya ti awan nanang. Awan manan tinasaya at amaturong da. No di iti ayan manan ti ara kuno sugalan. Kaungit yung manan ni Tatang. Ay, apa day jay inton sumangpat. Alangan nga katawa ak no sumangpat. Mangagtuman amin nakaaruban tingiwat yaw. Anya ko mati bibiyang dagita ak kaaruba. Agngiwat damat ano kayat da? Naabak ka man nga tan iti sugal, tamadi ti widawid mo asim mangpet. Hoy, di nakman pwisitin. Malas samot ti ipapanmi ti sugalan. Naabak kami manan. Isardang mo nga min dayta abisyo. Ay, pagtaktaktakam laang dayta. No isardeng ko, di sana ka makasubot. Sayang dagiti naalada kanyak apirak. Riniw-rew numaurnong. Bak nang tayo kuman, no igam tayo dayta riniw-rew apirak. Kasanon no agnanayon ka amaabak. Saan pa dimteng ti swerte? Ngaminton dumteng dayta kanitaw. Magatang mo to amin nakayat mau. Anya kumangay ti paggatang ko? Bingkol? Bingkol nga. Ti abakag ariniw-rew ah. Agsublin to amin anaabak.
nangisit to amin akan nawa yan. Na. Awan pa'y dakita ka nagswerte iti sugal. Ang mga no siyak to ti umuna abumaknang kan agswerte iti sugal. Sumardeng kan. Ay, ang mga nudyak maputan kat ibarsak ko kan kato'y baso ti kape nga awan gatas na. Na. Ay sus. Naglawa ti basura na pangibarsakam. Siyak pa'y lang, Mag. Nay, ada pa'y matgayam ar-aramidam bakit? Sige, siyak man lang ti agluto. Ay, alaman nga rod lakay. Nabanuga kun nga aglablaba, iso ajak pa'y nakalutaw. Di kagdanag, bakit? Tulungan kay ti trabaho, tapno di ka marigatan. Ay, agyaman aken ka lakay. Ad-adda amain labaken ka, tanadungo ka. Rumbeng lang agtinulong ta, tapno awan ti agrigrigat. Ngem di tabangir, mas daawak no apay akan ayon da nga agbinbinog ka. Mas daawak mat. Inaldaw dan samat nga agapa. Kaasi ti anak da akan ayaw na makangkangeg iti panagapa da. Apay, di ka pala nakalutaw. Ado, ti inobrak. Ado, ti araramidak. Oh. Imbakan ka taday talabaraha ti kanayon mo nga into na rin. Isungarod nga adda asawak. Tapno adda mga sikaso kanyak. Para asikaso ka di lang ti gapunan no apay nga inasawa na. Pasat namin dagitan. Nakiasawa kan ka, ta impagarup ko no ay ayatan na. Ay na. Ngam saan matgaya, ta inasawa na, tapno adda ibaon mo laang. Di ta ka man laangan. Ay. Kasano ti panaglutaw? Awan mo araramidam. Si ka na ti aglutaw. Ure awan mangmangan no di ka aglutaw. Anya? Tatang, awan ka diti makan. Agsubli akpay ko maji pagadalan. Ne, apay, di ka nagbalo na ya. Awan nga may naluto itay bigat a balunek. Iso ajak nagbalon. Ita, awan man ang tinaluto. Dinto mo nagluto, tinalaing nga inam. Napananayan ni nanang, tatang. Apay adi ka mat nagluto. Kat ada ka mat ladito unag tibalay. Ne, apay, trabaho ti lalaki, ti agluto, Kasanungay nga rod. Maladawak manan Basol ni nanang mo. Dinto mo ngamin nagluto. Ang mga noday na ramid na Uray niya ti aramidin na no oras ti panagluluto. Rumbeng agluto. Inpon sumangpet. Agsubang kay tumanan. Mapan ka din iti pagadalan? Saan pa'y? Saan damat na nagluto iji balay? Nagluto Hala, daw ako na. Mabisbisi na kun. Kan, tamangan tayo iti balay. Kababayin mo't kadalulo kun lulam. Anya ko matipagbainam. Sa maysa, ada na pananda. Agmay may saak. May kan tamangan ta. Ay, mapan kakadimat iji pagadalan inton madamdama? Wan, iso nga kan. Tagkuyog tanto ang mapan iti pagadalan. Sige Ay, pasensya ka na makipanganang iji balayaw. Mabisi na kun. Kakit din. Tapnada kadwak amangan. Kunam nga da na panandalulo kun lulam. Naimbagman ta nagluto da pa'y sakbay apin manaw da. Saan da apo manaw nga awan na luto no amuda nga agawidak nga umaymangan. Maladawak no di dagluto. Imbagman. Iji balay. Awan na luto iti kastoy nga oras. Ay, Mark. Di na ko makagura ngam adaman damagat. Anya day ta. Sige, sa anak mo tagumura. Apay ka di akanayon nga aga padananang kantatang mo? Jak amo. Siyak pa'y kat ti mababain na. Kaya't ko pa ti pumanaw iji balay. Sa dino ko matipapanam no pumanaw ka. Jak nga rod amo. Nalidayak, gapo iti aramid ti dadakkel ko. No kayat mo. Umay ka diti balay. No kasjay nga aga padang. Nagkapamanan. Uri may naklakumamot tinulungan. Inagimatang iti baro abarahak. Usarin mi inton rabi Wah, napat patag ti bisyom. Ngamda kami iti anak mo.
Uray kas kasano. Adamat makabig ko a kwarta, uray kas to tibisyo. Kano nagtrabaho ka? Ada kwarta nga agur-uray. Ngam iti day taasugal. Kano trabaho mo ti sugal, oh. No nalaing ka lang nga giwaras, kan agkubra iti baraha. Ay sos, kwarta ati kabigan. Ay! Kaya't masawan? Napatpatag day tabaraha? Sabali ti patag ti bisyo. Sabali mo ti asawa. Day talatan bisyom ti ipang pangrunam. Ngam sige, aramidam. Ngam, di nakmat pakibyangan no anya ti aramidak. Lakay, nagapan samot dagiti agasawa a kaarubat. Asino nga agasawa ti dakdakamatep? Dadarmo ken piling a. Ay, kas kalaag dadamaw. Kanayon damat nga agapa. Gapo iti kinalaing ni Darmo nga agsugal ken agbarteg. Kasaritam tuman ni Darmo, taidyan ng dagiti bisyo na. Namin ano a kinasaritak. Ngam di nakmat italtalag. No si kalaang ti kasjay ama nagbisyo. Ay sos, jaklaan mo no anya ti mapasamak. Ang mga numaibos ti pasensya ni Pileng, nukas jay laang ti kababalin ni Darmaw. Ni piling mo't, awan lakit ang iwat adagos. Mabalin na dukot, ken bannog na dayjay, gapo iti aramid ti asawa na. Apaya ka na yun karumwar, piling. Anya kumano ka na yun nakarumwar? Awa man lang maganap ko kanika. Ay, dan sa mo ilalaki na. Uy, narugit at talaga ta utak mo. Na, Narumwarak man. Irem-remedyo ti masakbayan ti anak ta. Saan akaskan ka aday tala bisyom tin into naram. yung ka man kidi gumatang iti arak. Tapno saan ako narumwar. Saan atila matangtangab mo? Di nakman iramraman ti ta bisyom. Numadamag kong adda lalaki. Jaklam mo, nasawan ti mapasama. Aramidam ati kayat mo nga aramidon. Napatpatigmat laang ti bisyom, ngam iti siya. Ulitak nga ibaga, ah? Sabali ti patagmaw. Sabali mo ti patag ti bisyok. Uray lipaten na ko, untay pa may samutan deta salbag a bisyom. Nana, ada ibagak ngam pangasayo, tadi yu ibagbagak ka ni Darmo. Anya day tabasang, napatagsamot ti bagam. Dandanin ti panagabrod ko. Nalpasan lagi ti papeles ko. Day takaditinas asikasom, iso akanayon ka arumwar. Uwan, Nana. Kasta nga rod. Kasta ka day. Imbag man, tanagbiit mo nga imbag na dagiti papeles mo. Insaldak ngamin di bangkag mi. Aramatak nga gabrod. Masapol nga isa ganaak ti masakbayan ti anak ko. Anya ngay mati ko na ti asawam, iti ipapan mo ijay abroad. Di na mo ti panagabrod ko, Nana. Saan ko nga imbagbaga ta masurunak ngamin iti aramid na. Mapankanto pa ija ayan daapong mo no mapanak ija abroad, anak. Ano san tati agin na dayo? Tapno maisaganak tinasayat ang masakbayam. Mabayag ka ka di ijay nanang? 2 taon. Kalpasan na. Agawid ak ditoy. Ngam, agsubliak to manan iji abroad. Ay, kasta ka di? Amo ni tatang daytoy? Saan mo nga ibagbaga? Saan na bali? Tawan manan ita. Hay, jak amo no sa dino manan tinapanan na. Ay, kanayon na pumanaw ni tatang. Intun sumangpet, aga pa kayo. Mababain ako. Iso apo manawak. Tapno mapanawak tiriri. Anak, agsingsingpet kawan. Isagana ta tinasaya at amasakbayam. Napaanan ni J. Manila ni nanang mo. Ngamawan pa'y ni tatang mo. Ay, sa dino nga tan tinakadandanunan na. Kadwa naman siguro na dagiti mamartek yung sugador abarkada na lulo. Ay, naulaw ni tatang mo. Huga po iti bisyo na. Ay, nagulimak ti balayo. Awan agririre kan agririyaw lulo. Maday ti agririre. Kan agiginura barok. Iji balay, kanayon nga aga padananang kentatang. Liklikan dagiti banag apag giginuraan barok. Kasta ti isursurok iti apok ani ana. Iso ana singpet ni Ana, lolo. Manipod agkaadalan kami.
Awan pa'y kinaapa na iji pagadalan. Kasjay tinasaya at asursuro, apok. Liklikan, ti makiapa. Hello, nanang. Anak, ag-flight akon. Agsingsingpot ka dita, wan? Nasingputak mo't nanang. Adak dito'y balay da lolo ador. Ada ngamin aramidan may kani ana homework may. Ada ka din itatang mo? Awan pa'y nanang. Adayo siguro ati na pananda. Bayam dita, no kasta ti kayat na. Inawagan nyo ka di? Awan ganas ko ang mga awag ko na. Bayam aji barkada na ti pamaysana. Ala, agsingsingpot ka, wan? Uwan nanang. Woo! Piling! Enmon! Nangabakak iti sugal! Ang mga nung nakadanon ita ni Hong Kong tatang. Ay, di ka man mangrabak dita. Nalaka aya ti mapan iti Hong Kong. Aglugan ka iti eroplano tapno amom. Anya nga oras idi imawag nga ibaga na nga ang flight ka nun. Nakadanon na ita. Asidag lang ti Hong Kong. Sikamit. Kanawa mo imbagbaga na kanya ka mapan iti abroad. Kasano nga ibaga na kin kakit awan kamit tatang. No adda ka, kanayon kayo mo't nga agapa. Anya? Iso adi na imbagbaga kasta ka di. Isumot lagay makanayon na rumar. Gapo ka no iti aramid yo. Day tati makagapo, no apay ang nag-abroad. Nay, apay agapo iti aramid ko. Kat jakmot imbaon amapan agabroad. Hello, Piling. Ne, nakalagip ka mat nga imawag, darmo. Apay nga anapan ka dita abroad adi mo imbagbaga kanya. Damagam ka dagiti barkadam no apay. Ah, Napatpatigdakan ka, saan ka di? kwa barkadak la daki jay. Sikat ti asawak. Ti asawa, ipatag. Saan kat apagbalinan ang katulong? Ah, Sa kala sumangpot no kay kayat mo? ay, bakit? Agawid ka na, pangasim. Ay, saan analaka ti agawid? Sige, ipamaysam dagita barkadam. Bye! Ay, Piling! Hello! Hello! Ay, agsarita tapay! Hello! Ay, sus. Inidap na mo ti cellphone na. Apay nga idarmaw, di ka matan rumrumwar. May kaawak laon iti kaawan ti asawak, tata. Saan ka de nga idiadda dito'y lugar tayo? Kat kanayon kayong agsubang. Italama amiris ko ti kinapatag na, tata. Nung amin maminsan, sa tayo lamarik na ti kinapatag ti may sa tao. No daytoy, katawanan iti sidong tayo. Uwan nga raw. Ay, ikagumak ti agbalew. Tap na inton sumangpot ti asawak. Kahit naurnusan ti pagtaangan mi. Ay, kasta ti kasayaatan nga aramidem baraw ka. Mapasublim ti asawam. Nulakat, taagbalbaliw kan. Ti panagapa ken panagriri, awan nasaya at nga iden na no di pan nakadadaol ti pamilya. Ngarod, ipatag ti pamilya, katliklikan dagiti banag, apakadadaolan ti relasyon ti agasawa. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalal. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joseph Binawe. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay parang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dala. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 31, versikulo 30. Makaalilaw ti kinapintas. Awan serserabi ti kinapintas, nga maidaydayaw to ti babae, nga agbutang kaniyawe. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y programa tayo. Dalal.
Kinapudno, Ken Biag. Mama, mayat mo't lakad iti suot ko. Wen, iho. Maibagay kan kadayta suot mo. Papanam ka di. Nalipatan yun aya. Itangal daw ti umunang daw ti panagtrabaho. Iswa, naskin na nasaya ti panagkaus ko amapan iti opisina. Kasta ka di. Kat, nangan kan? Nalpasa ko na nangan, mama. Isungag pakada ko, ma. Tapno jak mala daw. Oh, ingka nga rudan. Katjay ka na yun nga ibilin ko. Di mo partakan ti agmaneho iti kotse. Uwen, mama. Di kag danak. Risa, asino dyan lalaki akasasao ni boss? Nagdaar. Kan, italaan nakitak diti opisina. Ni Dan Dayjay. Kabarbaro nga empleyado dito eh. Iso nga itala ang amakitam. Nagtaar. Nang runa no nakaisam. Ang, di mo ganda ten agargaryan ni Dan. Ha? Tamas maibagay ti kinapintas ko, iti kinataar na. Anya? Hoy, tao ni Dan. Saan nabanag, princess? No kunak kakukwak ni Dan. Kukwak. Iso at di kan agsaupay. Saan ko pa nalpas na iti papeles? Sa paitan dyan na pagtulagan mi a meeting iti kliyente ka. Abay kasta tilangam. Ha? Kwa? Saan ko pa ngamin analpas na iti papeles? Ket itangal daw di meeting ko iti may sa kliyente. No kayat mo, siya kun ti mga ramid. Tapno mapan mo kita ang di kliyentem. Uray sanan. Intol malpaslatan ti meeting ko. Iyag mo, ta siya kun ti mangilupas. Di kag danag. Awan mo't na i-assign a project kanya kita? Ang nagado na gito papeles. Sigurado nga overtime ka. Gapo ka na gito eh. Tinaskan, malpas dagito adagos. O sige, ingka kitaanan di kliyentem. Oh, nagsuysuyab ka manen. Saan kan sama na naturog? Ken, kasla di makal dagita ay bags mo. Ay, nagado nga min dya inted ni princess a papeles. Iso nga nag-overtime makidikalman. Kunak ano tulungan nak? Ngam pimanaw matan apaman nga inted na dagiti papeles. Anya? Inaramid manen ni princess dayta? Ay, talaga day dya tao. Di na ka man laki na asyan. Way nga rod. Jakman amo iti dayja a tao. Nagalisto nga agala kadagiti papeles kanidan. Kalpasan na, ited na matlagayam kanyak. Ay. Nabayagan nga aramidan na daytaken ka. No maminsan pa'y, di mon awatan ti ited na ken ka papeles. Bayam nga iso ti mga ramid. Ay, apaon nakmanan no kastalaang. Kan, jakayat nga damay baga na kanyak. Dayta ti madikan ko hanaket. Apaan na ka, no di mo tungpalan ti ibagana. Ay, napintas ngagpaiso. Ngam nagalasmat ti ugali na. Oh, anya? Nagatag mo ka din dagiti masapsapul yu, balay yu? Wan, amin dagiti inistak akasapulan ni Ichibalay kat anta dito yan. Kat? Intang roden agpes pa. Intamat agrelax, O sige. Makitam ka di bakit iti sikigan ti poste. Jane, nalabaga ti bestida na? Apay aya? Ni, maululaw samad. Kitaan taman. Okay kayo ka di, nana? Ay no kayat yo, ipanda kayo iti ospital. Amangan kit dinuan niya ti mapasama kada kayo. Ay, intakit din. Bay amnay tabakat. Manaktak lang. Ken may saan ta mag-akap-kapin ano day tabakat? Princess, saan ko maakas ti pa nagsasaom? But numat. Iso asi kabakat, di ka man agin uulaw dita?
Ipantan iti ospital! Agpasugnod ka manin ako na akon, princess. Kasapulan jay bakit itulong. Alangan matabaybay ak. No kasta, napatpatagday dyan abakat, ngam ti papananta? Ha, basta da papananta, kanayo nakasta. Saan kumamat akasta, princess? Kaasim at di bakit no baybay ak. Mabwisit akit dayjay abakat. Dinadangal na ti aldaw ko. Ken gapo ken kuana, na-cancel ti appointment ta iti spa. Princess, nasaysaya at lata at tulungan ta dagiti agkasapulan. Kan maysa, awan serbi ti kinapintas, no saan mat anasaya at ti ugalim. Risha? Mama, kumusta ang tiriknam? Agyaman akta nakapuot kan. Kuna ti doktor abim mabati bipim. Naimbaglangan, tada nang yagkan ka diti ospital. Kasta ka di, iho. Sad ino ti ayan tinangyag kanyak ditoy. Pimanaw ka no, apaaman anayag da ka dito'y mama. Naimbaglangan ta tinulungan nak. Sana kasi ti kadwa na abalasang. Imbes at tulungan nak. Nagdakas ti panagsasauna. Anya? Wan, iho. Nagbastos jay napintas abalasang. Iso ana dismayaak iti dayjay a tao. Ala, bayan yun. Tinapatag kat ada nang yagkan ka dito eh. Ala, agi na nakay pa'y mama. Asikaswak lang ti bilyo dito ospital. Nakapalas kayo ka din mama? Domingo ita. Intay makimisa. Wan, iho. Talaga ajak liwayan ti makimisa. Nangruna kat aldaw ti panagdayaw ka ni Apo. Wan mama. Aldaw ti panagdayaw. Ken panagyaman tayo. Gaputasan na tayo binaybayan ti Diyos. Husto ka, iho. Iso nga intayo nga rudan makimisa. O sige mama. Agur-uray di katulong ta. Ije kotse. Nagmaya dadengdenggan ti kasabati padi. Makapabang arik na. Umayak manin inton Domingo. Risha? Sika ka di ita? Uy, si kamot gayam dan. Nakimisa ka gayam? Wen, kadwak ni mama. Ah, mama. Iso ni Risha. Katrabahwak. Saan ka di asika titimulong kanyak idi? Balasang ko? Wen, mabigbig ka. Kat agyaman ak unay iti inaramid mo. Ay, uwan. Da kayo gayam di tinulongak iti. Awan anyaman na, nana. Inaramid ko lang ti amo karumbang. No kasta, sikat itimulong ko ni mama. Agyaman ka. No saan agapukan ka. Saan kumaana itara iti ospital ni mama. Awan anyaman na. Tinapatag. Nasayat itan ti kasasaad ni mama. Iha. Awisen da ka kuma. Tamangan tayo iti restaurant. Pangaasim. Ura iti kastoy laabanag. Kat may pakikak ti panagyaman ko kan ka. Sige, nana. Mala. Mapantay lang arot iti restaurantan. Ijay tayo nga ituloy ti panagsasarita tayo. Pakaldawan. Mapantay ti kafeterya. Sa dino ti ayan ni Risha? Napanakinita ni Dan. Awisen na kanwa sumurot kada tayo. O sige, ijay tayo namangan. Kan aguray ag-make upak laang. Kan agpabangloak. Anya? Intay lamangan. Kasapulan ka di pa'y ngagpapintas ka nagpabanglo ka. Of course! Gaputa kayat ko napintasak iti imatang ni Dan. Ken, masiguradok ang maayatan iti makita na alangag. Ala. Urayin ka nga ro, DJ Juan. Dan, busy ka di? Wan, apay, ada ka sa pulam? Awisen ka kumaamangan iti kaasitgan a restaurant.
The princess kan Kyle ti kakadwata. Ay, pasensya ka na. Jak pa ngamin nalpas dagito eh. Kasta ka di? Wen, next time tulangan. Oray siyak ti sagot. O sige. Oh, apa na kami suot ka? Kenapa ya di mo ginaraw day ta in order mo? Kasano, awan mo't ni Dan. Ha? Kanamkit di day ta in order mo. Sana bale. Tadapay mat gundaway ang makadwa tayo. Ante, mabalin ka di adumawat iti kanan nyo. Oray basit la kuma. Mabisinak ngaminan. Hoy, si ka nga ubing. Umadayo ka man? Ay, nakarkarong ang nadagtal daw ko. Nakangangdud ka! Princess, saan kumamat akasta? Balong? Alam day ti nakasupot ang makan. Kan, ikan ka iti sa nga gasot, ha? Igatang mo iti kanamwan. Atoy. Agyaman nak, ante. Nakasingsingpat kayo unay. Sana kasla di takadwayo. Nagpintas nga agpaiso. Ngam nagalas mo ti ugali na. Sige thank you, ante. Mapanakon. Agpasagid pa di mamirmiraot nga ubing. Ay! Bayamon, ubing day jay. Angam, pudno mat, ti kinunana. Anya? Mayat ti panagis-isem mo, iho. Ha? Agayat kan samutan. Ni mamamat. Nagmayat nga min ti panagisem mo. Di mo pa'y nadlaw nga imasidagakan ka. Ako, mama. Kinapod no na. Italaan na kariknak iti kastoy. Kasta ka di. Di kalapdan nga agayat. Ang pangasim. Tasaan mula ko mga ibasar iti kinapintas ti may sa abalasang. No di kat ti ugali na. Di kagdanag, mama. Gaputan na singpet. Kain kang runaan iti amin. At dabutang na iti Diyos. Ti babae ang nakakayawan ti puso. Risha, aday bagaken ka. Ngam di mo ibagbagay ti sabali, ha? Anya ka di day ta? Di mo kunaan, anapan ka manen nakichismis dito sa bali a department. Kaslakastan. Angam amom ka di. Ngagpasyar gayam itangal daw ti aking kuko iti dayto a kumpanya. Ket damag ko, ati ina ni Dan ti umay. Anya? Mas daawak. Kasla saan mat nga anak ti baknang ni Dan. Simple ti panagkawkawas na. Man nakigayam, kan naisa mataw. Siguro, day ta tinaisuro kan kwa na. Imbaga takas jay. Saan akasla iti daduma, kaipasikat da ti kinabak nang da. Husto tayong bagam, na respeto ken napakumbaba ni Dan. Aglipstick man. Tapno ad-addaan na pintasak iti matang ni Dan. Excuse me, iha. Adda ka din ni Dan dito'y office yo? Anyamot, Dan. Ay, limabas ti lipstick ko. Ay, disturbo kayang tumat ngamin. Awan ni Dan dito'y. Anya, nagbastos kan nga agsasao. Pumanaw kakit di. Dinadaal mo ti biotic. Ha? Una yan day taagalat mo. Amum ka di. Ati bakit apapapanawam? Ket isutiin, ha? Anya? Napintas ka agpaiso. Ngem bastos met ti ugalim. Risha, pudno ka di ti damag, anaikat ni Princess iti trabaho na? Uwan. Ay, no di na ko mainarami ti kasjay. No di na ko mabinastos ti ina ni Dan. Saan ko maamaikat iti trabaho na? Di namat ngamin matagpalang tingiwat na. Ang mabit man lang. Pudno ka di ti damag, ada kayon kinidan? Ha? Iko ha? Uy, sika, ha? Jaklain pagarup. Naunanak gayam ni Dan. Ha?
Angaw ko laeng. Kat, kaano nga ti kasaryo? Kasaradagos? Isumat lang titurong na. Sika talaga. Hello, ma'am. Gumatag ka kadi iti lakok. Naimas daytoy kan kalutluto. Princess? Ha? Risha? Si kadayta? Kumusta kan? Nasayat man. Sika ngay. Uy, nabayag adita nakita. Daytoy. Aglaklako ita iti palitaw. Isupay nga daigatang ko iti kasapulan mi ija balay. Kan Risha. Alaak da iti agundaway. Pakawanan dak ko ma kadagiti dakas nga impakpakita kada kayo. Iti madi nga inararamid ko. Iti madi nga ugalig. Itala ana amiris ko. Nga awan sir-sirbi ti kinapintas. No naalas mo't gayam ti ugali. Awan dakas nga inaramid mo kanyak, princess. Ngam nasayaat no nagbalbaliw kan. Kan pudno ti kinunam, nga awan serbi ti kinapintas, no saan anasayaat ti ugali. Kat ala, gaputan nagbalbaliw kan, tulungan ka ang makasubli iti opisina. Agyaman akunay no kasta, Risha. Awan serserbi ti kinapintas, no saan mat anasayaat ti personalidad na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Megan Galmote. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam, intay ibasa ti Santiago 4 versikulo 11. Di kay agpipinadakas kakabsat ko, siya sino man amang padpadakas, wenno mangukom iti kabsat na, agsao iti maibusor iti lintag, kat okuman na tilintag. No okumam tilintag, saan kan a tao amang tungpal iti lintag, no dikat, may sakan amang ukom. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Sinalbag ka si kaakaruba. Apay anagpuros ka iti bunga ti abokado, adi mo pa'y impakada. Basit lang matnana. Oray may sa tinalam, no di mo impakada, makunalat na atakaw. Nagadumat ti bunga na. Tanay, matintinagan. Apay, di mo amuan ang ita ti abokado? Ha, agtatakaw ka kit di ah. Manungay ti bayad tinalak. Amok pa'y no day talang tinalam, amangan no idi pa'y ngagtaktakaw ka. Saan ka laang anasalamaan? Italaang mat. Mamati akmat ken ka. Jak mamati iti ulbod akas ken ka. Anya? No di kay mamati, di saan? Kukwayulatan ti abokadom. Daytoy! Ay sus! Agtatakaw ka lang arudan, bastos ka pa'y. Idarum ka kin ni Apo Lakay. Idarum ko day jay ngagtatakaw, Apo Lakay. Imay nakit din tinakaw dagiti bunga ti abokado. Ado, titinakaw na nga abokado. Ado Apo Lakay. Ingkabil na iti sako. No sako, ado nga ron.
Wan, apo lakay. Idimbagak ngagtatakaw. Imbarsak nakit din kanyak ti abukado. Imbarsak na amin. Wan, apo lakay. Nagdiswan ti abukadaw basang. Sinipaw ko. Isungawan na tamaan iti bagay. Anya ka di ti parikot mo. Ay, agsabat ang dagitakiday mo. Gapo iti misuot mo. Masurunak iti day ja asali. Nagdarum kanukit din kini Apo Lakay. Ha? Apay, kan asino tindarom na? Ni Melchor nga anak ta. Anya manen akalukwan ti inaramid ti anak ta. Awan ti kalukwan nga inaramid ti anak ta. Dayjay asali kan dayjay nga Apo Lakay nga ginlalaing ti aking basol iti daytoy. Anya nga minti inaramid ni Melchor. Imposible nga agdarom jay tao. Naawan inaramid jay anak ta. Ne, saan ka kadi makawawat? Awan ti inaramid ti anak ta kunak lang aruden. Kasarita tanto inton sumangbay. Anak, anya ka di ti inaramid mo kan ni Sally. Anya kumangay ti aramidak iti dayjay na alas abakat. Jay pudno ti ibagam. Sumango kayo kanu kan ni Apo Lakay. Anya? Nagdarom dayjay abakat? Wan, kasta ti imbagan ni tatang mo. Jakmat mamati ang nagdarom jay tao nga awan gapuna. Nangalak lang matitibunga ti abukado na. Apay nga min ang nangalak ka. Madi ti agala iti saan mo ako kwa. Insublik matlaeng. Idimbaga nang agtatakawak. Imbarsa ko kan kuhaan adag iti abukado na. Anya? Nakabasol ka lang arudan. Imbarsak mo pa iti abukado? Ay, iso nasuron kat indarom na kan. Imot kit di dayjay abakat Di uray kanan na amin abunga ti abukado na. Pudno mat gayam ang nangalak kanu ni Melchor iti abukado ni Sally. Ngem insublina, saan ka di? Ngam saan apan ang isublit inaramid na. No dikat, imbarsak na. Naguray ka man. Apay aday ja asali ti kanunungam. Imbes ati anak ta. Jak kayat atumanor nga agtatakaw ti anak ta. Kayat mo asawan, bayam amapatawan iti nagnunumwan adusa ti agtatakaw jay anak mo. Makulong iti selda ti tribo. Noan niya tinagnunumwan iti tribo adusa. Saan ka di arumbang nga iso ti mapasamak? Saan ko apulos nga anamungan dahitaan na pagnunumwan da? Sa lungasingam ka di, gaputa anak ta ti masaknan. Anya pa'y ngay? Jak kayat amakulong ti anak ta. Di mo ka di madlaw. Agaputa ka na yun nga isakit mo ti anak ta. Kat timanor asaan anasaya at tigalad na. Naimbag ta nagsabat ta dito'y dalan, ina ti agtatakaw. Agkidawak iti dispensary iti inaramid ti anak ko. Uray, ta dinamot innala ti abukado. No saan ko anasalamaan, sigurado nga inyawid na. Amangan no naraman ang pay. Iso nga rod at dumawatak iti pamakawan mo, kabsat. No iso ti umay agparintumang iti sangok. Mabalin. Saan? Tasikamat. Sigurado adi na kayat ti agparintumang iti sangwanam. Kunana ngamin nga insublina. Saan apanang isubli dayjay? Gaputa imbarsak na. Ha? Bastos ti anak mo. Imbaglakit di ta sa anak anatamaan. Iso nga agsungbat itilintag dayjay a Melchor. Oh, anya ti pampanunutan. Agmay may sakamat dito'y arubayan, anak. Gaputa indarum nak dayjay abakat Sally. Mga ramidak nga rod iti rason. Apang idaruman na kanyak. Masurunak matiti paglintagan dayjay alakay. Inak uburan dagiti abukado na. Tapno marigda. Kat makabalasak. Ang mga nuad na makakita ken ka. At adama dusa ka. Sanak ngagpadlaw tatang. Nalainga ka. Di dan tumaamuan. Asyak ti akin aramid. Ala, aganat ka laeng. Ta mga nuad kibaltang ka.
Agan anadak, tatang. Gunggo na day jay abakat sali nga imot. Nangako ti saritaan da tatang kan Melchor itay, nanang. Anya ka di tinanggag mo, anak. Mapan ka no uburan ni Melchor ti abokado ni Nana Sally. Anya? Ay, unay lakit din day jay akabsat mo. Di naam mo ti paisuro. Ay, napanan na ka di. Kunana mo't ang mapaninton na sipngat. Tapno awan ka no ti makakita kan kwa na. Agar aramid iti saan anasaya at ti kabsat mo. Kasano nga tano maduktalan da ti aramiden na. Ay, madanagan hak. Amangan no adamadi nga ibunga ti aramiden na. Wan, nanang. Kasta ti kunada. Adda ka no madi nga ibunga ti dakas nga aramid. Adda akong itilingad ti abukado. Ipalapal ko dagiti nalak akayo. Iti ayan ti abukado. Tapno margrag ti bunga na. Sigurado nga adun to ti matinag abunga na. Kat maklaad dan to inton bigat. Amakariing da. Balsak day tabakat sali. Adda karkarasa kasi. Ibulos ko man dagiti nakarakad nga aso. Saan daunay nga agtaol, ngam agkamat ken agkagatda. Inayadak nga ibulos, tapno saan amakadlaw tagtatakaw. Sige, ing kayo kamaten no asino man day tangag karkarasakas. Ijay! Ijay! O sige, kamaten nyo! Iti ayan ti abokado tinagturungan dagiti aso. Adda siguro agtatakaw iti abokado. Nagdadakkel nga aso ko umay dito yan ko. Anay! Kinagat na. Mangkidag iti bangor ko. Anay ko. Ay, nakapanaw dan. Ay, sayang. Saan ko idaan na pangor. Anay ko. Nasakit ti kinagat na. Agawid akmatan. Anay ko. Abay pinalubos ang anapan ni Melchor. Ija ayan dasali. Abay aya, bayam, tadamot nakamnan. Tapno makabalas iti day asali. Adda ka din nakam ti plano na nga aramidan. Nangagnimila ti saritaan nyo. Sakbay manaw ti anak ta. Nanang! Tatang! Ni Melchor dayjay. Abay akas la marigrigatan. Inakilukat ti ridaw. Melchor! Anyat napasamakan ka! Tulungan dak nanang. Nasakit ti bagbagik. Kinagatdak ti aso. Anya! Masapul nga agbayag da dya asali iti da ito ang napasamak. Mamuan da siya tinang palapal iti abukado da, tatang. Ipandak ko may di ospital. Nagsakit, tatang. Wanya, makitam ti bunga ti madi nga aramid, anak. Kunak no makabalsak ni bakit sali. Ngam kastoy mo tinaganap ko. Awan tinasaya at amaganap ti panagibalas. Inanusam ko malatan no anya ti ipataw ti lintagkan ka akas dusam gapu iti naramid mo. Ngam saan kumat nga inala ti abukado na. Insublik mat. Ngam imbarsak mo. No kumata di mawat kalatan iti pamakawan. Saan kumaan na pasamak ti kastoy? Jack ni namnamang at dagayam aso daan naungat. Anak, awan ngamin nasaya at pagbanagan ti madi nga aramid. Kas kumaita, dakdakas tinapasamak. Ha? No sa anak-anapan nga agpaiso. Sa anak kumamot anak kagat iti aso. Nagawid ka man. Asino ti kadwa ni Melchor iti ospital? Agsubliak matladagos ijay. Umayak lamang ala iti pagsukatan mi. Nakarumot ti napasamak kan kwa na. Iso abalsak da dya asali. May sakamat.
No kumatain na tipam ti anak mo iti plano na nga aramidan. Jakmat amo nga dagayam aso da na ungat. Uray awan aso da. Binagbagaam ko madya anak ta. Inkakit di agremedyo iti kwarta. Dakkel ka di ti masapol. Dakkel ti mabayadan iti ospital. Nagninapay ti injection na. Mano aribo ti masapol. Sinalpagkit de. Binaybayan nyo lang kumaan na dosa ni Melchor. Ngam ti kinagat ti aso. Maggastos kayo pa iti dakkel. Tinapagnunuman na do sa ti agtatakaw, kat makulong iti sumagmamanulangal daw. Depende, no kasano kaado ti tinakaw na. Ita, nagbayag kat nga ron iti ospital. Tipay parikot, tidakkel abayadan nyo di ospital. Ang mga namaduktalan da pa iti inaramid ni Melchor. Oy, saan mo asasawan? Nakakasil lang nga ron di kapsat mo. Sobrang day di adusa na. Madi nga minti agibalos. Nang runa, no adapay madi nga aramid mo. Di ka matan matagtagari. Anya ka diti pampanunutam. Adda ka di manen madi a plan-plan mo. Awan, bakit? Naamiris ko. Ama din sa ti aramid ko. Isungad adda nga agrigrigat tayo. Nasaya at mo't no nakaamiris ka. Amin ngamin amadi nga aramid kat adda ibunga na. Into nagsasango tayo ijay ayan ni Apo Lakay. Dumawat tayo ti pamakawan. Ken bagbagaan ta ti anak ta. Nga agtungpal iti anyaman a paglintegan tapno saan a maisagmak. Wen, saan kun nga ayunan ti dakes nga aramid na? Nasaya at mat ta nakaamiris kan Lakay. Dati makunam, iti pabasol kan ni Saleh Melchor. Agpaiswa ng purusak iti lima abukal, Apo Lakay. Idi imbagak abayadak. Kunanak din ngagtatakawak. Isungay purwak ko kun kuana ati abukado, Apo Lakay. Saleh, timbagam kit may sasako. Limlimagayam abukal. Apo Lakay. Kunakla day jay gapoy ti sakit tinakom ko. No maminsan, di mo subsobra ante bagbagam Lima abukal. Pinagbalin mo ang may sasako. Pakawanan na ko ma, nanasali. Sana na maulit. Ala, gaputan na pudno ka adumawat iti pamakawan. Sige, pakawanin ka. Tangay asom tinangkagat ken ni Melchor. Makigudwa ka, iti gastos da, iti panaka-hospital na. Juan, Apo Lakay. Ti maysa nga ama, saan kumangagbalin a konsentidor iti anak na. Saan met anasaya at ano adda nakabasol kan ka, kat balsam, nang ro na pay nga rod no ubing tinakabasol kan ka. Iwanwan kit di, tapno mailintag ti dalan na. Papagayam, ditan tinaggibusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Nainbag nga oras kada kayo amin.